Masi minasan, dobrodošli u sljedeći installment Leptaku podcasta. Danas su s nama posebni gosti iz Ichidan udruge koji će se sada predstaviti. Dobar dan, dobra večer, ovisi kad slušate. Dobro, ja ću prvi, evo ja sam Jure, predsjednik sam udruge Ichidan. Čekaj, a ja sam Borna. Dobro, Borna, jel imamo još koga tu ili smo samo nas dvoje? Samo nas dvoje trenutno. Dino je... Da, nije u mogućnosti, umro moj komp. Slučaj. Dobro, ja sam Jure, predsjednik sam udruge Ichidan. Gledam japanske crtiće već 10 godina, 11 godina i smatra se vrlo vrsnim znalcem u tim kineskim tvorevinama. Tako da rado sam odlučio doći na podcast i proširiti svoje znanje. Mislim da ne samo da se smatraš znancem, nego jesi, budući da smo pobjedili na nekom kvizu, koliko se ja sjećam. To je glupi kviz za obične geekove i nerdove, to nije posebno. Pitanja su bila prelagana. Svi svjesni da na pol ovih listova koje smo dobili nazad, je u onoj bonus sekciji su mogli pisati, bilo molim vas, držite se animea iz ovog stoljeća, ovdje bi se trebalo biti samo aktualni anime, ovo je bilo preteško. Pa eto, kad samo novi anime valja, ovi stari ništa to ne valja. Sve je to, smeće. Ako ćemo gledati po statistici, mislim da je prolaznost tog kviza bilo možda... Prolaznost tvojeg na ispitima. Prolaznost na ispitima, da fakt. Nego. No dobro. Dakle, mi smo udruga Ichidan. Koliko već dugo postojimo, Jure? Nekih 6, 7, 8 godina? Možda je više. Možda je više, da. Možda je više, mislim da je 11, tak negdje. Da, još dok se nismo zvali Ichidan. Da, dakle, i nastali smo prvo na nekom forumu, kao ljubitelj japanskih crtića, to jest animea. To su vremena foruma. Pa da, vremena foruma. I odlučili su stvoriti udrugu kao prijatelji i početi družiti se. Eto, ja nisam tad ni bio u udruzi, ja mislim da sam ja tad bio onak malo dijete. Nisam bome ni ja tada bio u udruzi. Čekaj, znači Ichidan postoji otprilike koliko ti gledaš anime? I više. Ichidan postoji već... Pa ne znam, mislim od 2009. da se prvi put izrodio Krotaku, ali prije toga... Krotaku! Da. Plagijatori! Kako plagijat? Pa mi smo prvi se tak zvali nekoć. Davno. Plagijatori. Pa dobro, ne moramo sad natjecati ko je veći geek. Ko je veći ljudsko smeće prije. No dobro, uglavnom udruga se bavi, stoji nam u imenu, jel? Promicanje multimedijalne japanske kulture i kao takvi nalazimo se 3 do 4 petka mjesečno, družimo se, pogledamo nekakve japanske crtiće ili filmove, dokumentarce, ponekad odemo u restoran malo se družiti, ponekad radimo origamije, papercrafte, odemo gledati vatromet na Bundek svake godine i još razne druge aktivnosti, sigurno sam neke zaboravio i tako. Znači, basically kao svaki romance anime. Da, mi smo zapravo onaj klasični slice of life anime, cute girls doing cute things, samo što smo onak cute middle-aged man. Workplace comedy. Obučite li se u one kimono i idete gledati fireworks? Ne, nemamo kimone, ali... Za novu godinu. Ne, ali se družimo sa samurajskim mačevima svaki petak. Idete li na dejtove? Kako vi to zovete? Borba na smrt, svaki tjedan ubina jednog člana. Zato imamo sve manje članova. Nije K-on nego Kron. Mi smo hardcore. Samo najsnažniji mogu biti u Ichidanu. Kada biramo šefa na najteži mogući način. No dobro, zapravo bilo ko može doći u udrugu Ichidan, družiti se s nama, jako smo chill, jako smo laid back. Ne ćemo nikoga odmah tjerati da se učlani udrugu samo ako jednom dođe i vidi kako mu je.
i tako. Obično se nađemo onako u 8 navečer i ostanemo dok nam ne dosadi, onako do 11 ponoći, 1 ujutro i tako. Iako neka su druženja znala završiti onako na nekim neobičnim mjestima gdje se mnogo pilo do kasno u noć. A dobro, ali to je obično kada dođe određena osoba. Ja, alkoholičari poznati naši. Hej, nema tu pogovaranja ljudi u Pletaku, mi smo dobri ljudi, nema toga, molim lijepo. Mi idemo jedino u pekare. Mi jedino ogovaramo Stipiće iz one hrvatske popularne anime grupe. Ja nemam nikakve Stipiće, samo da se zna, meni super. Ne znam, mi nemamo nekih velikih drama, uopće ne izbjegavamo sve druge grupe, tako da stvarno smo onako, dođemo se družiti i igrati, da uvijek igramo i društvene nekakve igre. Mislim da nikad nismo zapravo imali problema sa članovima. Onak radili neke probleme kaj su se trebali adresati. Mislim, mi imamo konstantno probleme, evo Eugen stalno nešto izvodi. Jure je stalno pizda, pa i dalje ovdje. Tako da, ako slučajno neko želi svratiti do udruge, morat će jednostavno pogledat naš Facebook, pratiti naše eventove i slobodno mogu svratiti i družiti se s nama, igrati se s nama, gledati crtiće, smijeti se s nama i tako. Gledali smo mi svakakvih stvari, od komedija, romantičnih filmova, depresivnih filmova, horora, do ovih ne toliko dobrih stvari kao što su trebali ste vidjeti prošli mjesec, svaki dan, kaj smo gledali, Ito Project, ajme. Joj da, Ito Project. Mislim sam da će to biti jako dobro, mislim sam da će to biti puno bolje nego što je bilo, ali... To su svi mislili. Da. Onak, imalo je svoje momente, tipa zadnji film nije bio toliko loš, prvi je izgledao jako lijepo, ali Harmony. To što je zapravo najviše se hajpalo nekako. Harmony svih. Taj Harmony je definitivno najlošiji od sviju. Ne samo da je priča bila katastrofa, animacija je bila teško smeće. Ček, pa što nisu najviše hajpali onaj Empire of Corpses? Empire of Corpses. Ja sam uvijek za Harmony vidio. Mislim da je generalno mišljenje da je najbolji Genocidal Organ. Onaj što je u Bosni ili gdje već, što zna. Da, kad eksplodira bomba u Bosni na početku filma. Taj jedini izgledao pristojno. Da. A mislim, realno taj jedini, svi imaju onak jako sličnu temu, ono, distopijske budućnosti i to. Bosanska distopija. Ali taj Genocidal Organ je njegov prvi roman i vidi se da mu je prvi, to je dok još bio pozitivan do nekog vezi života. Onda je i završio u bolnici zašto su mu dijagnosticirali rak i zadnja dva je napisao onak pred smrt. I ta dva su puno depresivni, pogotovo je Harmony, dakle Da. Zato i jesu shit jer ga je rak pojao. Joj. Možete misliti koliko su depresivni ti filmovi, ako je film koji je najmanje depresivan, onaj koji se radi o genocidima. U Bosni. Bosanski genocid. Tako da. Dobro, mislim sad, opet o tome, ovaj drugi se zove Empire of Corpses, tako da. Ali sretniji od Harmonija. Da, jako mnogo ljudi umire u jednom i drugom. Smrt je zabavna. No ljudi, hoćemo li mi na top temu ovog podcasta? Što je ovo? A to je... Eugen, što je? Ovo to... Pa dve muhe jednim udarcem. Idemo preview sljedeće sezone. Jo, a nećemo Pandakon? Pa možemo, mislim. Možemo malo posponati naš manjak kreativnosti. Mislim, još smo trebali imati počasnog člana, gospodina Korenije, što je jedan od organizatora. Ali jebi ga, mora igrati Pathfinder. Mislim da ne igram Pathfinder, mislim. Mogu se ja ići igrati Vas možemo dovesti još tu i tamo. Mogu sam ja ići igrati Pathfinder. Zašto smo mi tu, Borna? Idemo čao. Da, idemo Genesis isprobati. Super, evo, podcast, drago što ste došli uživali. Ajde, djeca, smirite se. Ok, bit ćemo dobri. Pa dobro, gled, mislim, možemo pričati o Pandakonu, mislim, ne naravno sa organizacijske strane, jer niko od nas nije u organizaciji Pandakona, ali kao... Mi smo tehnička organizacija, radili smo kviz. Čekaj, osim kad smo proslijedili,
Jure, osim kad su ti Pandaconu proslijedili da se pridruže udruzi IOA, ili ti ga International Otaku Expo Association, imaju jako teško ime za pronouncati, na 4 samoglasnika. A dobro, ajde, prevario sam se, ipak su nama organizator Pandacona, Ivona je ovdje. Da. Ivona, možeš nešto reći malo o Pandaconu, kako je to organizirati, bilo je sve to. Znači, djeco, iz moje perspektive ovo je bilo krajnje stresno. Ja sam sastavila punih 2 ili 3 pitanja i bila su, mislim da ste ih samo vi pogodili. I bila su glupa, morate zahvaliti Roku na većinu kviza. Koja su to pitanja bila? Mislim da je moje bilo o... To je bilo Traigan. Traigan, o psu i... Oči. Da, sa... Redatelji oči. Očima, istina nismo na kraju stavili... Zato na pitanje se oči trebaju pogoditi. Jedno od izrazanih oči je trebala biti ova treba iz Takashi Kashi s ovim svojim Sharingan očima. Sad smo kropali iz jebenog Doujina i on nam to Rok nije dozvolio da stavimo. Ali to bi svi znali. Pa to bi svi znali jer jedino to svi ljudi prate u vezi Takashi Kashi, ja sam Doujin. Da, a ne, sljedeće godine treba opet biti tako pitanje, ali iz Doujina i sjeća. Nije to kao mi iduće godine radimo kviz. Stavite to pitanje, evo ja vam dajem dozvolu da koristite naše pitanje. Gdje ste Doujin? Pa zapravo, ako budemo radili kviz sljedeće godine, još se ništa ne zna, svakako planiramo, imamo neke ideje, želje i svakako bi napravili neki kviz koji bi bio malo lakši. Mislim da je red da napravimo jedan kviz koji onako svi znaju odgovoriti sva pitanja. Ali bio baziran na tome koliko brzo se sjetite što je odgovor. To mi se sviđa, ja sam isto razmišljao baš sam gledao, to je bila Summer ili Spring? Bila je Summer sezona. Na Maru, Sanbatsu, kako već. Točno na istu stvar mislimo. Da. To bi ja tako nešto, baš sam i googlao onako te uređaje gdje se mogu nabaviti. Da, još smo prek ljeta razmišljali da možda i tak nešto napravimo, ali eto. Šta serete? Ja i Rok smo razmišljali, lijepo. Nas dvoje smo spomenuli prošle godine, ali to nikad nije doživjelo, jer onak, malo je to teže zapravo pripremiti nego što izgleda. Da, trebaju ti uređaje, trebaju valjati, onda ne znam kako uopće imaš struktura. Imaš isti taj kurac, imaš jednu stranicu sa strane, točno sjetiti. A ovaj anime je to riješio sve. Treba sjetiti kako se točno stranica zove, ali možeš napraviti kviz i on se ljudi povežu mobitelom, sam šifru trebaju da se povežu i mogu prek mobitela to odgovarati. Zapravo nam treba zgodna plavša koja voli raditi strojće male. Raditi strojće. Pa imamo mi cute girl, Resident cute girl, Oštrić će nam to napraviti. Da. Kaj se dogodilo? Nemam pojma. To nisam bio ja. Jure sam jutao. To kod mene. Jebi ga. Ti imaš te ruce u kući. Jesam ja rekao da kod mene buka malo. Je, meni je poslao poruku. Jesam ja rekao sam evo Dobro, ajde. Dobro. Ali to želim pitati Ichiran. Kako mislite sastavljati pitanja? Ne mislim kao strukturi, nego koja pitanja? Sad bi ti odgovor. Ne nužno odgovor, nego iz kakvih tema da sastavljamo. Jer mi smo većinom, mi smo koristili redatelje, većina starih anima, koji su, ajmo reći, poznati, da smo još radili većinom. Sve što nam je palo na pamet. Sve smo pomalo išli zapravo. Da, to je točno problem, jer bi ovaj kviz bio onak tak da mogu svi sudjelovati u njemu. Što bi moralo biti samo lagana pitanja, ne im baš mogli postavljati nešto što će znati jedna osoba u publici ili dve, tri. Da se znaju. Ali onda nije vjerujem da ćemo mi pobijediti na kvizu. A dobro, mi pobjedili sve jedno tako. Dobro, ajde. Ovak će biti možda malo napetije. Ništa nije garantirano ko pobijediti, osim toga vjerojatno ne bi bilo timski nego individualno, pa bi se sami protiv sebe natjecali. Onda će biti lagana pitanja, onda će Kuki pobijediti. On je naš shonen majstor. Ideja je da budu jednostavna pitanja, znači uvijek je zanimljivije kada se zna odgovor, kada puno ljudi zna odgovor i
mislimo da bi to moglo biti interesantno ljudima. Moći ćemo snimat, bit će ko anime epizoda, znaš ono, neko vodi za 4 pitanja odgovorna i onda ovaj tu samo odjednom 5 pitanja ne govori točno. Onako, Super Saiyan mod, uvijek on je zapravo sva pitanja je znao sad razmišlja 5% brže nek prije, pa mu je lakše. Onak se zaustavi vrijeme i prođe cijeli tok njegovog razmišljanja u 2 sekunde. Cijela epizoda jedna. Cijeli chapter u mangi. Ajoj. Uglavnom, današnja tema, Današnja te... kao imali smo ju. Imali smo nekoliko. Panda Ček, zašto ne bi imali jednostavno recap godine ili nešto? Zašto smo... Ali ništa nije dogodilo ove godine. Da, ove godina ništa nije bitno desilo osim što je neki anime postao najpopularnija stvar ikad. Koji je to? Pa Your Name naravno. Voli kurac, voli kurac za Your Name. A gle, dobar je film. Je dobar, pogledat ću ga kad tad, ali ono, kog boli kurac. Je bila 4 eura. Kaj je zanimljivo? Jesmo mi to prošli podcast se svađali šta je bolje? Your Name ili Koe no Katachi novi film? Tu svađe. Ne, to smo... Koe no Katachi, ne možeš ni usporediti sa... To se slažem s tobom, Roče. Koe no Katachi ko da je radilo neko autistično dijete. Pa mislim ono i manga tako izgleda i čita se, tako da... Ali bar kvalitetno. Pa je, ako si autističan onda definitivno. Mislim, najbolji dio tog filma je početak kada ide pjesma i Your Generation, to mi je bilo onak... Wow, jesam li ja slučajno skinuo dub? Pa ne, mislim, film je dobar zapravo, ja stvarno uživam gledati taj film i tema je zanimljiva. Naravno da se puno toga u tom filmu može riješiti na puno jednostavnije načine, to se svi slažemo, ali film je jako dobro napravljen i zanimljiv je bio za gledati. Kad ćemo svi doći do konca? Ja mislim da su dobro excuse, ali... Znate jednu veliku zanimljivost iz tog filma? Ova gluha djevojka, njoj daje glas i u engleskom dubu i originalu osoba koja je za stvarno gluha. Tako da to nije ono da je to kao pogađanje kako bi pričala gluha osoba, nek stvarno tako priča voice actors. Zanimljivo. Ja znam i uživo sam i to doživio. Da, Nikola, da. Pa ne, nego kažem, zanimljivo je da je zapravo odlučili koristiti voice actors. Ali to se vidi koliko su kreatori marili da vjerno predoče kvalitetu mange. Nikola. Zašto ti tako govno čovjek? Dobro, Nikola, ko gledaš, nemoj se ljutiti. Ne brini. Ne ljuti se, on mene voli. Nećemo staviti sabove na video, pa neću nikad znati. Joj, to okrutno. Ja sam jednom slučajno pozvao gluhu djevojku van. Nisam znao da je gluha. Kako možeš pozvati? Kako možeš pozvati gluhu osobu? Bio sam malo pod gasom tu večer, sredili smo se u jako bušnom mjestu, ja sam nju zamolio za broj, onak, prek mobitela, baš dakle ono, skoro bez iti jedne riječi izrečene. I sad mi pričamo neko vrijeme i ona samo kaže kak je bilo ono, kao, ali postoji jedan problem, kao ona je gluha, a joj, ja to nisam znao. Mislim, simpatična djevojka, stvarno je, ali... se bože, kak je prošlo? Ali, zašto ali? Pa ono, znaš, kaj, nisam bio naviknuo, znaš ono kada pitaš nekoga, kao, kakvu muziku slušaš, kaj radiš, kao, čujemo se kasnije, a joj, malo se ono, unutra udariš. O bože. To će za godinu dana anime biti u tome. Evo. Vjerojatno već postoji. Već postoji. Koe no Katachi, da. Dobro, ajde. Zapravo postoji anime o awkward tipovima koji vole japanske crče. Da, inače se svrstavaju u ecchi harem žanru. Zapravo, istina, htio sam reći da nisu, ali istina je. Jeste čuli za Genshiken? Po tome naš rezident, po tome ovaj aktualni član, kako se zove, je Pandakona, Borna, naš Borna, on svršava po Genshikenu, ali ga jebe u mozak da nije cijeli preveden. Kako nije? Koliko ja znam, manga nije.
ili nešto tako je bilo. O, definitivno, ja imam kupio. Onda nemam pojma, nešto mi on bio pričao kao da ne mrete pročitati do kraja jer nikad nisu nastavili prevoditi. Aha, ne, možda je u tome da ima ovaj official kao prevedeno print, ali nema na internetu. Imam i to. Fansub. Ima. Jesi čitao novi spin-off na Genshiken? A to je... A zaboravim kako se zove. Ali ima novi spin-off na Yu-Gi Holder. Genshiken manga. Yu-Gi Holder, da! To, ne. Ne. Nije spin-off na Genshin. Ali ne, ima ne... Sad. Nego Juraj, kad smo već kod ovih... Kad smo već kod relevantnih ima i vijesti. 2007. i 2006. nešto nema veze, sve vjerojatno s Genshin. Manga. Da. Dobro ljudi, pa nije to Ajde toliko Jurica, bitno. To je ono... to jest ne Jurica, baš sad imamo zapravo Juricu. Juraj. Spotted Flower. Spotted Flower. Juraj, ja sam Juraj, da. Si čuo stvarno relevantne vijesti, relevantnije od tu nekog Genshikena? Znaš onaj Twitter webkomik od liku koji ide se sresti sa svojim childhood friendom i onda skuži da mu je childhood friend sa zapravo cute butra. Da. To ti do... Čekaj, zvučim jako poznato, kako se zove? Nemam pojma. Ne znam koja, ali to ti je od Xter Comic. Ono, XTR doslovno. Uglavnom to ti dobiva serializaciju nekakvom manga magazinu u prvom mjesecu. Čekaj, Childhood Friend je šta točno? Transić. Ispane da je preljepa ženska. Ne, Transić je. I onda... Transić, a joj. Ali cute Transić. O, dobro, To je preljepi Transić. To je tipični japanski trpić, mislim, tu nema ništa čudno. Mislim, sad bi tu mogu reći hrpu fucking no homo joke, ali nisu plati se. Backstreet Girls. Kako se zove? Jellyfish Princess, kad je onak, sve su ono neke ružne ženske i onda on dođe ona najljepša ženska od svika ispane da onak da je frajer. Da. Kako se ono zvao? Ne sjećam se imena, ali da, Jellyfish Princess, koji onda još ima sa crossdresserima, mislim Genshin ima crossdresserima. A ima... My me, Strawberry Eggs. Ima ih puno. Ima onaj reverse crossdresser, jako poznati. Ouran High School. Da. Čitao sam jedan gdje se ti pretvori u žensku, Kashimashi. To sam jako. AKB 48, je to onaj? To je super. To mi na plentu. To je super. 49. Nemam pojma. 49, da, 48 inače actual band. Ja moram ići baciti drvo na vatru. Baciti drvo na vatru. Eugen, ajde dok mi sad na pameti. Ajde ovu sliku što sam poslao u chatu, pleptaku tu na Discordu stavi za pozadinu. Ne moramo staviti to na pozadinu, ovak 4-3 je reći. Idem, a fuck, sad ću morati to ovako opet. Obrisat ću ti to. Vidjet ću da li mogu to sa strane ko sliku staviti. A baš paši sad. Ajde vi kasnije o tim pozadinama. Dobro, ajde, nema veze sad, budemo kasnije. Idemo zapravo su raditi nam bitne stvari. Da, crossdresseri u animejima, jel? Da, to je. Crossdresseri. Genijalno. Spada li Bokugirl u to? Pa to je gender bender, nije? Da, ono što ne znaš. Da, mislim Domagoj stvarno. Ali nekad isto postane muško, ali se oblači ko žensko. Dobro, to je sad onda... Najbolji gender swap manga ikad je Ranma. Ranma, ne, jedna polovina. Emergence, a da, to sam Monogatari, to, kvaliteta, samo kvaliteta. Podržavamo Emergence. A ne, to sam Monogatari je bolji od Emergence. Evo ga, ko je ono Emergence, je to onaj sa virusom? Ne, to ti to ti onaj dožin gdje ti treba od Honor Studena na kraju kroz neke 4-5 izdanja završi ko... Ajoj, da. Okej, sad znam kaj je, ovo je užas. To svaki put kada vidim tu mangu, samo ne znam iz nekog razloga se sjetim fucking Linkin Park Crawling, ne znam zašto, ili Numb. Samo mi to dvoje uđe u glavu. Numb je super pjesma, šta se seriš? Nisam rekao da nije, molim lijepo. Ej, ona ženska spota jako lijepo crta. Znate ko je najbolji crossdresser u svim animema? Onaj tip iz Koreva Zombie Desuka. Onaj koji postane Magical Girl.
Da, i zombije iz nekog razloga. Samo kvalitet. Da. Pa dobro. Mislim, Ja bih htio to zvuči kao čudna premisa, ali kad malo bolje razmislite, većina japanskih crtića ima čudne premise. Ako se ne varam, jučer smo u udruzi gledali jedan sa jako čudnim premisama. Rekli smo da nećemo pričati o tome, budući da nisu gledali ljudi i ne žele Šta, spoilerati. Lu ste gledali? A pa ko im je kriv? Daj, budi dobar, Jure. Šta ste gledali, Lu? Neću Sad ste gledali Star Wars, pa ne mogu to spoiler. Ne, gledali smo Lu Over the Wall. Kvaliteta. To je film od Masakija Yuase. Kad smo već kod Masakija Yuase, izlazi Devilman od njega. Petog prvog. Sad sam upravo gledao, baš sam išao pogledati jer me Jure uvjeravao da izlazi tek 19. i rekao sam nema šanse da ću toliko dugo čekati. Ja sam zapamtio da je 15.1. ali očito sam krivo zapamtio. Mislim da je 5.1. dan kada ću ja krasti bratom Netflix i pogledat cijelu sezonu. I piše da će ima 10 epizoda i svaka 25 minuta, tako da bit će lijepih 250 minuta za pogledati. To bi moglo brati cijelu mangu, ako se ne varam. Moglo bi. Interesantno. Nije da u toj mangi ima nešto puno za raditi. Pa zapravo... Jel to fucking Slam Dunk dobiva novi anime ili šta? Da. O bože. Nešto je nekom je uskrsnuo računalo. Uskočio je Dino preko mobitela, to je naš zamjenik predsjednika, jel je? Tako je, on je još uvijek zamjenik predsjednika, nismo ga izbacili. Još. A ne znam, nije baš nešto koristan, osim kad ima Captain Sonar. Jel valjaju ovi flomasteri u Captain Sonaru? Dino, je to čuo? Jer ja sam igrao 2 puta i 2 puta nisu radili flomasteri i bio sam malo underwhelming igra. Ne znam, mi smo igrali i rade ok, za sad. Jel ste igrali ono kak treba igrati ili... Pa i ove. Igrali smo, prvi put smo igrali turn-based i onda smo igrali real time. Real time je bolje, jel da? Real time je bilo veselo. Real time je doslovno bilo da jedan tim prošao pol mape, to je bio naš, a drugi tim se pomaknuo onak malo. Da. Ja sam siguran da smo pogriješili par stvari, ali bilo je definitivno. Nego ljudi, hoćemo mi na kvalitetno. Ne, ajmo u board game-u. Pa nećemo board game-u. Ali želim na Citrus! Ok, dobro, dame i gospodo, vraćamo se na kvalitetne i vrlo originalne teme koje ne radimo svake sezone, imamo kreativnosti. Ovogodišnja sezona, to je sad, šta je ovo, zima 2018. Pratimo na Aničartu, linko inače u deskripciji. Dakle. Link in the description. Da, sort by title. Daj mi link na tu, pošalj mi link jer ne radi mi Google. Ne radi ti Google. Ok, moderno, inovativna isprika. To je, mislim, Jure inače vrti ovaj Discord na kamenu, ako niste znali. Pa mislim, izgubili smo net neutralnost, tako da ne bi čudilo. Preko terminala sve radi. Dobro. Da. Dobro. Ajde, sortirajte po titlu da nema zabune. Da, sort title. Evo, title. Bazilisk je prvi, ako se ne varam. Da. Tak je. Ja se moram pohvaliti da imam cijelu tu mangu. Shaozoku Token Rambo. Dobar crtež. To. Čekajte, pa nismo li tek na Bazilisku? Po titlu smo sortirali, što ne? Stisnite na title. Pa da. Tebi na opačke ovim. Ja sam opet stisao na title. Ti zakrećeš. Dobro. Evo, sad te se čuje. Sad te se čuje Stormfox. Zašto Basilisk zašto Seven Arcs radi? Znaš Basilisk, itko radi. Znaš itko radi Basilisk. A nije Basilisk toliko. Nije loš, meni je na Plan to Read izgleda fan, ali ono nije da je iz 2002. Šta uopće točno Seven Arcs ima iza sebe? Je li to išta kvalitetno?
37. Trinity 7. Ima sekire. Maho shoujo lirikal na noha. Molim lijepo. Upravo sad gledam. Ima ono ima kad se bore samuraji protiv dijelskih buba. Šta? Muši... Ima super opening, ali inače je shit. Eto. A Mushi Ja Bagio, sam to čuo da je Shibagi. onak okej za shonen. a mislim, U to je ovdje dobro pričamo kako samo o igraš. kvalitetnim stvarima koliko sam ja Samo skužio. kvalitetno. Što Znači, neće čak Trinity biti toliko 7. bitan, Šta? bitno je ko je Just pitao za redatelj, jel? 37. Da, bitna je ekipa. Pa kada kaže da pričamo o kvalitetnim Pa tri- stvarima, pa sam mislim Pa Trinity 7 da 37, mislim. da, ona... Ali imaju Dog Days, ljudi, Šta je Dog to? Days. Klasik. Dobro, ali ima pravo, direktor ovoga je radio na Glass Lipu. Tako je, znači da će ovo biti najbolji anime. Ej, Ja sam neironično zapravo uživao u Glass Lip. Jel neko pogled do kraja uopće, nije zaspao neko na... Ja, pa ja ti kažem, sad sam ti rekao. Lažeš, to si Ne lažem. Zapravo sam pogledao do kraja, na kraju nisam imao pojma koji kurac se zapravo događa. Ali je režirao i Fujin Monogatari. Da, baš ja to znam. Fuja Bateman na Gatari. A dobro, ali isti čovjek je režirao i Dog Days. Šta je tako Dog da- Days? Znači da uopće ne ovisi o redatelju. Dog dobro. Days je To klasik. smo sad... Dog Days, a to ti je jedan od ono prvih isekai Aha, ikad valjda. o psima. Ali Da, kvalitetan isekaj. Da, o tipu koji je završio svijetu gdje su svi ljudi životinje, znači ono, ljudi mačke, ljudi psi, imaju ti neki čudni način ratovanja gdje... Ja sam gledao jednu epizodu i mogu reći da je jako kvalitetno. Gledao bi ponovo, Ponovo bi prvu epizodu pogledao. ali samo prvu. Dakle, ajmo dalje. Sljedeće je Beatle. Beatle! Šta je druga sezona, Nemaš Beatle. druga sezona Needlessa. Ne. A, To. Mislim, ja ću to realno gledati zato jer je sci-fi i radi Diomeda su mi okej. A Al- jednostavno imam neki fucking fetiš na sci-fi ili neki kurac, ne znam. A jel iko proučio priču toga? Je li priča bitna? Bitan je trailer i da li lijepo izgleda na posterima za najavu? Pa se... Čekaj, jel to baš nastavak Needlessa ili? Ne, nije. Nije. Nema nikakve veze s tim. Nemoj mene slušati. Nemojte njega slušati. Također sumnja da ima ikakvih britanskih pop bendova u tome. Pa nema bitova. Beatles. Nema bitova, da. Nema bitova. Hard bass od pada. I režirao je klasike poput Conquer of Shambhala. Conquer of Shambhala. Pa to je dobar film, to je Šta? dobar film. Nije. Nemoj si lagati. Njega imam skinutog traga Complete. pogledati. Bolje nego drugi film, Milo, kako se zove, Secret. Star of Milos, tako nešto. Da, je. Baš monte. Conqueror of Shambhala, znači Full Metal Alchemist. Film od prvog Full Metal Alchemista je odličan film. Kako? Kako? Na koju? Kak? Kako ne? Pa, Mustang ima cool brč. Hitler Besko. Totalno ko se kontira svemu o čemu je bilo prvi Full Metal Alchemist. Vjerojatno je zato dobar. Da, vjerojatno je zato dobar Pa film. prvi Full Metal... Znate, vi niste još se rodili tada, kad je postao samo jedan Full Metal Alchemist. Ja sam ovdje malo stariji, ja znam više od vas. Vjerujte mi... Čekaj, nemoj. Nije da smo svi ovdje pogledali Full Metal Alchemist. Opa. Mislim, baš smo pričali kako je većini ljudi onak Full Metal Alchemist jedan od prvih animea. Bar Meni meni je je bio bio drugi. prvi. Juri je bio prvi. Meni Meni je bio onak prvi 50. bio Code Geass, samo kvalitet. Kod Code Geass. Znate zašto nikad neće pogledat Zašto? anime? Jer je dizajn likova radili Clamp, su pa da. Clamp! Tako ja izbjegavam to. Ja zaista ne volim njihov crtež, bar kad crta muške likove. Ženske likove još znaju lijepo nacrta slatke i fino sve, ali muški holy. likovi su Ali jednostavno tako su visoki, eleganti, jer jako ruž visoki, izgleda tako jako jebo. jako koljavi, nešto im Noodle definitivno people, pali među noodle nogama. people. Noodle people. Mislim da se tako Sharp zovu. chin. Ne, recimo u Čobicu ima jako lijep crtež, ali Čobic. sve ostalo je onak... Čobic je Ne, zapravo ne, dobar. Čobica zapravo. Zašto Čobica zvuči tako blesavo ime? Čobic. Čekaj, ti nikad nisi ja čuo. Čobic.
Nisam jeo gledao čobi. Pa nisi ni jeo ni gledao ni čuo. Čobi. Mislim, čuo jesam za čobicu, nisam sada. Dobro. Znam šta je i sve. Bilo bi sramota da ne znam. Pa bilo bi, to je jedan od najpopularnijih animea tog vremena. Shadow SS majka, ajmo dalje. Nije, Čobić je iznad toga. Pa to je Shadow SS razdoblje. Od dve... Dobro, Od to je Shadow 2002. SS do razdoblje. 2008. Ovak. Čovjek ne kavera niš izvan tog razdoblja. Čiš neka Kanatu ovu je bio kaverao. Dobro, idemo dalje, 10 minuta smo izgubili na 2 animea. Koja su glupa. Mislim 2 anime. Idući je Card Captor Zašto Sakura. to biva na To ovom? možemo Madhouse-a. Od Madhouse-a. Da, i direktor toga je tipka je zapravo napravio i Čobice, i Card Captor Sakuru, i Nanu. Ok, I one nije Ore direktor, Monogatari. molim vas, nemamo mi direktore. Imamo režisere. Imamo Bravo, redatelje. Domak. On također i pisao toga. Sada je filmofil, sad zna. Počelo me Zanima triggerati. sam ga ja 10 puta ispravio kad je Hvala, on je. radio. hvala sad me Roxad i meni trigira. krenuo ispravljati, puši kurac. 3 puta već. Zadnjih tjedan dana. Dobro, Card Captor Sakura, nikog nije briga za to, Dobro, sad ljudi koji su gledali, idemo Sakura. dalje. Ne, Samo to je kvalitetno. klasični crtić o magičnim djevojkama, jedan od boljih navodno. Što nije Princess Tutu Navodno. najbolji. Navodno. Da, Sailor Moon je najpoznatiji, ali Card Captor Sakura je Što najbolji. nije Princess Tutu bolja. Da, Princess Tutu je bolje od svega tog. Istina, Princess Tutu bi trebao biti jako dobar crtić. Dobro, idemo dalje. Citrus. Citrus! Ja volim citrus, fin je citrus. Citrus je, Ja isto. ak najozbiljnije, Citrus je španjolska sapunica da je neko napravio anime od španjolske sapunice. Ak, ne, Aha, što nije to Stvarno? Klanad? Ja sam mislio da je Klanad. nije, to ti je, treba ti se useli, sa mamom se preseli u drugi grad i krene u školu. I na kraju ispada se njezina mama oženila za nekog drugog lika, a taj lik nikad nije ovdje jer je na nekom putovanju i njegova kćer se useli s njim. Ispada je kćer najbolje učenica te škole u kojoj je ona. I njih dvije se na početku ne vole, a ona se na kraju prvog chaptera zažvale. Ej, spoileri! Tiho, Evo ga. Žvale se na slici, majko svet. Jure, Stvarno. ovo ću vam prikazati u udruzi. Zašto? Mogli bi. Morate Znači, privući nekako nove Ovo članove. tu je pa- ak, najčišći Već smat. smo imali jednom... Već smo jednom imali Yuri i Yao i Knight i svi ste rekli da ne želite to više nikad ponoviti. I ja nisam bio na njemu, iako sam ja pripremio kaj će se prikazivati. Da, znači ja sam našao Jurije koji ćemo gledati, a Borna je izabrao Yaoije. Porno. I ja sam siguran da je Born bio onako zabavno prolaziti kroz desetke Yaoi animea. Pogledao sam ih koliko, 8 ukupno, s time da sam gledao prije Junjo Romantiku radi oklade. Jesi gledao Super Ovo ime Lovers? meni, dakle, nakon toga ja nisam mogao niš drugo gledati, onako samo sam razmišljao o tome zašto ja ovo radim i da izađem van iz udruge. To zvuči muči. Jesi gledao Super Lovers? Super Lovers. Da, Ne, gledao sam... Gledo! Ha? Gledao si Super Super Lovers. Lovers? Ne, nisam. da, ne, nismo to kaj smo se prikazivali, Jure, ja sam već zaboravio. Mislim, ja to imam dalje skinuto na kompu sve. Od Jurija se sjeća da smo gledali Strawberry Panic i kvaliteta. Sakura 3. Još veće To je super. To sam ja gledao. Ja smo gledali... Kako si roče gledao Sakura 3 kad ti imao se Taj Junjo Romantika, mislim. Da, i gledali smo neki dao sam neki stari sam. Neki Nešto užasno. ne znam, ne sjećam se sad imena. Malo bježi mi iz memorije, moguće da sam to onako podsvjesno malo suzbio. Love Stage. Nisam Love Stage prikazivao. Ne. Nešto Dobro, ti nije je bitno, bilo realno dobro. nije bitno, evo mi pričati Uglavnom, o Citrus Citrusu. je najodurniji, najprljaviji, najnečistiji smat koji postoji. Ali onak, čitam mangu, onak svaki drugi chapter se žvale lijepe curice, onda se blašaju, onda se posvađaju iz nekih kretenskih razloga. Onda se 3 chaptera gledaju u drugim smjerovima i ne žele se uopće gledati i onda se opet zažvale u 4. chapteru. Jel to tipa onaj Kao da imaš... Scum Zviš? Pa ne, meni to zvuči kao onaj NTR anime što je izlazio ove sezone. Ovo ima više fokusa nego taj NTR anime i veći je smat. I više onak slice of life dviju krava koji se samo međusobno svađaju onda žvale.
Pa je liko, Otprilike. To je koji ono. Španjolska liko sapunica. gledao, ne znam je li to izašlo na proljeće ili na ljeto, bio je na Noita mi se prikazivalo, Scum's Wish, mislim da se tako zove. O nekoj, Ja sam to čitao. frajer i ženska, ali oni su oba zaljubljeni u druge ljude, ali zašto ne mogu biti s njima, onda se oni međusobno krenu, ono, tu se... To je najodvratnija stvar ikad. Znači, oni se vole, ali ne vole, ali se ne vole i nešto imaju u sebi i zapravo je sve tako patetično i odvratno i prepisno. Da, I teta učiteljica je Teta učiteljica. a misliš Nymphomanka. Pomaga. Iako manga izgleda fenomenalno, onak jeboš. Jebuš. Onak, Je to ono sa Loli mamom? da, nije za ovo. Ono di je... Ta žena ima poprilično velike Jer ja se sjećam da je bio jedan takav ovak odorni smart anime. To je Kukineš bio gledao, ja mislim da na proljeće. Di je glavna stvar oko anime po kojoj se ja sjećam da je mama od glavnog lika bila lolica, ali on legit lolica. Sjećam se toga, to ti je ono kad je onog lika su svi neka ženska je buli, jel? Jer je bio debel i onda je smršavio, onda on nju bulija. Da, to je onaj klasičan povuci potegni anime. Šta to? Evo, Hoće li se neće znaš ono što je Kuki gledao? Ono ti on bio debel. Ček, to mi poznato zvuči, šta je to bilo Anime na na ovoj? proljeće, ono što je Kuki gledao, Kuki je sršao po tome dio. Masa Da, Munis Masa Revenge, Munis kako? Revenge. To da. To je tako Njemu je mama retardirano, bila Isus. lolica. Moram nešto naglasiti kod Citrusa. Studio se zove Passione. Pasione. Pašon. Passione će biti strasti. Pašon. Prekladno. I još je na fucking meksičko. Neko. Pašone. Da, Passione. preporuka, čitajte Citrus, jako je lijepo. Narišen. Jako je lijepo nacrtan. Narisan. Vide se stvari, mekane su curice. Onak, jako možete su ih- mečani dizajnovi. Krenulo je izlaziti. Način na... Ali stvarno izgleda ko da možeš onak Puter onak staviti na šnitu kruha i onda ždera. Izgleda Onak fino. izlazi prevedeno. Ja se sjećam da sam ja to krenuo čitati jer mi je na Amazonu pod recommended stvari došao prvi volumen Citrus. Ja gledam koji je ovo kurac sam mi Amazon preporučio da Evo naručiš. ga, zašto nisi naručio Citrus? Jer sam naručio Golden Kamuy. Da, zašto? Sviđa ti se Kamuy. Želim Ali čitati ti se Citrus sviđa Kamuy. u svom izvornom Ali ti se obliku. Kamuy svidio. Da, Kamuy nije jeben. Kamuy je jeben. Ok, dajmo dalje, prije što poludim. Legend of Kamui si čitao? Ne, Golden Kamuy. Golden Kamuy, Legend of Kamuy i nešto drugo. Da, znam. Golden Kamuy, Golden Ja Kamuy je sam trebao pogledao sad na nešto zimu Kamuy. dobiti anime, ali su ga prebacili na proljeće. Izbacili su prvi preview. Ako preview završi time, Postoji li uopće Legend of Kamuy? šta je Legend preveden? of Kamuy? To ti je stara To stvar je- iz 60. Da, još, pa nije baš, mislim, toliko staro, ali nakon nešto je u 60 stilu, neke. nešto u stilu Lone Wolf and Cub. Moguće da je 60 neke zapravo, da. Ne, Lone Wolf and Cub je puno bolji. Vjerujem da je puno Dobro, bolji. ali ovo je slično, ajmo reći, negdje na tu foru, samo je poznatije od Legend of Kamuya. A i mislim, nije cijela stvar prevedena na engleski jezik, na samo 2 sveske ili tako nešto prevedeno na engleski, normalno. Uglavnom, šta je iduće, jer ljudi, mi smo potrošili sada ukupno 15 minuta na Citrus. Citrus kvaliteta. Pa zato što je jedino bitno ove Ja sam već sezone. prošao kroz cijeli chart. Pa ja sam prošao pred 3 dana. Dame X Prince Anime Caravano. Studio Vlada! Šta? Video game, Fujo Base. Ha, video game adaptacija od Smartphone smartfonima. Dajmo dalje. idemo dalje, Dalje. idemo Da, dalje. idemo, basically idemo dalje. Čak mislim da Darl- je reverse harema u... Ja ne vidim nijednu curu na toj slici. Nebitno. Darling in the Franks. Franks. A to je ono Misliš triggera. Franax? Franks. Mislim na kako se to točno treba izgovarati, ali... Uglavnom, najdrži dio u vezi ovog animea, barem arta, su mi muške odore. Ovi njihovi Shorts shortovi, izgledaju tako ako glupo. nađete. Pa pogledajte, Tako baš ono glupo nađite. izgleda, to nije normalno. Ovaj imaju onak čarape navučene do pol koljena, dakle onak... Tako glupo izgledaju. To će biti moda za Izgleda baš cool.
Izgleda Pa, cool. ne, to ti je Ajde, gender Oscar equality, ne roboti mogu i cure razbijaju imati guzice. samo short skirts da su dečki u dugim gačama. Ne mre to tako. Uglavnom, je li iko zna o čem se radi o O animeu? curama, Jer- koliko sam ja shvatio od ne. preview-ova, cure se pretvaraju u mekove i dečki ih voze. Znači, praktički ko Steven Universe. Zašto kostim? Gle, imamo cool likove, Let's fuse! imamo cool likove, imamo dioske robote i Imamo Studio lijepo Trigger. animaciju. Imamo vibe, Imamo pa sexual ovo je innuendo. daljnja evolucija ovo će biti- super fighting robot Ovo će biti žanra. zanimljivo. Ovo uzmeš dve stvari koje su popularne u anime. Uzmeš waifue i uzmeš velike robote i spojiš ih u jedno. I imaš Darling in the Franxx. Robo Robo Wife. wife. Imaš makros. Ček, pa dobro, pa to ima takav anime već. Što su oni Dobro, wifi, što se dakle, transformiraju. Cover art, ako otvorite ovo, ima cover art, dakle s desne strane, to je s lijeve strane je veliki robot, a s desne strane ona roza cura prima frajera ovak za facu ko da će ga zbariti, a sjena je neko čudovište. Pa da, To je drugi anime, to desno ti je drugo nešto. ne, nije. Ne, to je To je to. to. To je Ne, to. to je to. To je isti anime, tako da Ali ono... ta ženska izgleda dobro. Da. Mag neka. I Nacistkinja. Slažem Ma nije, zove se Zero Two. Zero Two. O, ko ti je sequel? Meni to jako zvuči ko Henki i Ne, Shoujo. ako neš dobro, dizajnovi su super. Dizajnovi mekova i dizajnovi likova. Sa mene, A Trigger uvijek briljira. ne, mene zanima. Koji je kurac u ovoj produkciji radio A1 Pictures? To mene zanima. Da li su oni samo dali pare? Vjerojatno već Face. Animaciju. Da li su oni samo dali Da, jebene pare? animacije vjerujem. Jel su oni samo dali pare i pustili Trigger da radi, onda sam nalijepili svoje ime? Jel su oni legit Pa ne nešto znam radili? zapravo, čekaj. Piše ti main studio Trigger Producers A1 Dakle, da, onda Pictures. nisam plaćali. Ajmo se nadati da je tako. A A1 Pictures je unajmio Trigger da im napravi anime, pošto oni unajmljuju sve. Zašto oni ne mogu dobar Onda su anime? odlučili da unajmiti studio, sjer. Pa dobro, to je normalno. Pa Ali mislim... tko je od zanimljivih ljudi radio na ovom animeu? Nitko. Nitko? Šta je Niko. direktor napravio? Ti si. Napravio sa... Idol Master koja movie. propada sve. Idol Master Shiny Fist. Ok, Idol Master ipak je radio Oh. nešto pametno. Panty Girl and Lagan. Stalking. Girl Lagan. Panty and Stalking. Episode director. Girl Lagan. Mi zapravo želimo Dora. Yo Yoshinarija, želimo... Evangelion. Koga želimo onaj? Neki Evangelion film. What? Ne, ma dobro, radio je Key Animation. i Key slično, Animation, onaj, animation director i Pitanje episode je gdje je director bio na, redatelj. Pitanje je gdje je na režirao. ovom Gunbusteru i Gunbusteru. Ma pustite to, jedino što je bitno što je radio Idol Master, ovo drugo sve bez veze. Ovo drugo nema dobro dožen. Ajmo da. Slažem se, Ma nije da. dobro. Nije Na ni čemu dobar smo? master i režirao. Na To je dobro Death- pitanje na čemu Death smo. March Kara. Idemo, Death March. Mislim što, Death March. što nema svake sezone sad neki Death March, Kara, Hajimero, nešto. Čekaj, Hajimaru. ovo je novo Light nešto. novel. Pa baš da, ja sam isto više pomiješao Light sam. novel Silver Link. Sezone nešto što se isto zove. Death March Kara. He wakes up in another world. Aftermath. To im poznato I još je programer, ko bi rekao. Wow. Koji se Je liko čitao onu knjigu kada tipo otkrije source code cijelog svijeta i prvo kad mu padne na pamet je da otiđe u srednji vijek i bude čarobnjak. Šta? Ne. Šta? Šta? Uglavnom, i onda ti tip ti dođe tamo i shvati da svi programeri koji su ikad otkrili taj source code su imali isti ideju kao on. I zato imaš sve te Arthurian legende o čarobnjacima i time što su to programeri iz budućnosti. Molite, sad Kako se to zove? Daj napiši Sastanak- u Discordu. Imam, čekaj, moram sam pogledati, imam to u chatu, poslao mi je molim te. čovjek. Mislim, znam da prvi chapter knjige počinje tako, to inače nije manga, to nije onak light novel, to je onak legit knjiga. Još Znači i kvalitetno je. A kao je kvalitetno i počinje tako da tip ono otkrije source code i kao u source codu piše da je on visok kao 5 feet 11. Ali on je uvijek lagao u svim dokumentima da je on 6 feet visok i to si promijeni i onda ide do kupaonice i zabi se u nešto zato što je sad mrvicu viši postao.
ajde. Extra Lasten Core. A, evo ga, rimski, To je bitno Ne, samo idemo da je dalje, šaf. idemo Rimski dalje, carevi. nemoj, Fate, evo Ne, rimskih careva, Ne, bitan. idemo dalje, ostavimo Pitanje- sad na rimski Fate. carevi. Pitanje Fate od šafta. Da, Fate od Shaft, Da. to je... Rimski carevi, to. Šef. Mislim onak šefti, ali je fucking Fate. Ali Fate onaj je. Fate u kojem Saber nije Saber, nego je S jedne strane, Saber s jedne Nero. strane, s jedne strane ovo je Fate, znači nebitno je tko šta radi, to je Fate, to možda ima potencijal da bude valjalo. S druge strane, ovo je Shaft. Shaft nije bitno šta radi, sigurno će biti zanimljivo. Tako da ja Da, mislim meni da ide je crveno. ovo jako dobar spoj. Ma, Šeft je mrtav. Nemam. Shaft, mrtav, nema šanse. Nakon svih onih monogatarija imaju para koliko hoće. Te Brain Space još postoji. Space još post. Da, idemo dalje, super, idemo Babysitters, Babysitters. jebeno, najbolji anime sezone. Kako je Babysitters? Volite nevine muškarce, volite djecu, ovo je za vas. Volite djecu, rock. Evo ti rok. Nismo još došli do mojih. Do čega? Kako je Babysitters? Dobro. Mislim, ova cura u kutu izgleda ko da je... Ko da je? Ko je guzi. Ne znam, mene ovo ne izgleda previše Ne zanimljivo. izgleda. Da, ajde dalje, ajde. Idemo dalje. Gino no Guardiano 2. Idemo dalje. Idemo Idemo dalje. dalje. Idemo dalje. Onda dobro. Ja sam Granice- počeo gledati zapravo Jel prvo. neko uopće šta je to da... Ne Ja znam, sam inače otkrio sam Pogledao kako se sam zove jedno- knjiga. pogledao sam jedno 5-10 minuta, onda sam odustao. Gin 50 minuta, dobro si. Odnosno sam izdržao. Knjiga se zove Off to be a Wizard. To bi ja mislim. Okej. Baš maštovito ime. To je vrlo nema što je to ime. Mislim da više nije to dobra onaj... Da, premisa je zvučala, više met. Dobro, idemo dalje. Nažalost. I kad smo preskočili babysittere. Ne, prošli smo. Nismo Da, rekli s da razlogom. smo babysitterima i da smo rekli da nas ne zanima. Preskočili smo ih s razlogom. Idemo na Grand Crest Sink. Light Ovo je onaj novel. A1 Pictures, A1 Pictures. glavni neki njihov vjerojatno show sezone. O- Tak ovo- izgleda. Ovo izgleda kao lijepo. nešto što će imat puno jaoja o sebi crtano, budući da su dva glavna lika, ovo je muški. Još su još su 3 lika iza njih muški. Sam 2 trebe. A možda nije Aoi, nego su onako oni samo dobri rivali Da, i sam- takve sam- stvari. Tipa Ali ima Naruto 3 i muški Sasuke. i 3 ženski. Nisu 3, ženski, to sve muški. Jedan je Wandering Knight, Teo, a drugi je super jaki izolirani mage, Siluka. Je definitivno gay. Okej, idemo dalje. Dobro. Joj. Šta je sljedeće? Hakata Tonkotsu Ramens. To je o ramenu At nešto. first glance the city of Sigurno. Fuoka seems like a peaceful one. But under the surface Aha, to crime su is vidjeti running ono nešto rampant. sa ubojicama ili šta već. State light. Da, to je nešto ubojica. Professional killers. Uopće se Čekaj, ne ovo je radi kao- o ramenu, da. Ovo je Ubijaju sa Original- ramenom. Ovo je Light kao original novel. story ili kaj? Piše light novel. Ali mislim, ali piše za A. Steph da je onako original story neko pisao. A ne znam. Autor novele, vjerojatno. Pretpostavljam. Mislim, neko ti je vjerojatno napisao original story, onda original story adaptirao u light novelu prije nego što je izašao anime. Ovo je nešto kao onaj Phantom, Requiem for the Phantom. Ma ne, pa to je čak dobro. Da, Requiem for the Phantom, da, čak dobro. Ha, rade ovi, kako se zove, soundtrack rade Akeboshi Rockets. Joh, Da, Oh. da bi moglo fun Oh, bit. Gate. Bar bi opening mogu biti šta je dobar. ovo gate? Ha. Ha. Ovo izgleda dobro. Hakumei no mi... Da, mi poči. to sam Odle- prije Da. slao neki dan u chat. To izgleda jako cute, onak. Patuljci. Zašlijete Ajme, ispod. meni. Ne znam zašto podsjeća me na onaj Ghiblijev anime, kak se zove. E pa čekaj, pa ja sam čitao mangu toga. Ali Dobro, 3,5 inča visoke djevojke žive u šumi. Ajoj. posjeća malo na Arieti, a? E, to, na to me podsjeća. Pa sjećam se, čitao sam mangu od toga, to nije loša stvar. Pa izgleda kao slice of life, bez veze nešto. Kinda je, ali ima. Da. Ali ima. Samo sa radnje. malim ljudima. Mislim, ne mora to nužno biti loše, ali imamo puno takvih tih mangi u kojima se ništa ne dešava, ali je svejedno lijepo čitati. Izgleda jako Misliš cute. kao onaj, kaj si ti ono dove onaj komedi kaj je bio užasan? O, Yoshiraku.
Yoshiraku. Dakle, imali smo Comedy Night i donio je to i svi su poludjeli. Ko je to rekao da je loš, ajde da ga čujem. To je jedan od najboljih meni tih club cute girls. Dobro, gle, Yoshiraku je radio ovaj tip što je radio sa Sayonara Zetsubou Sensei, to je jedna vrlo specifična vrsta humora, pa ne čudi me što je loše prošlo. Mislim, prije toga smo gledali Dokuro-chan. Da. I Arakawa ima najbolji opening i ending Yoshiraku. I Cromartie. Ima dobar opening, ali ima još bolji ending. Da. Ićemo dalje. Može. Pitanje, koji je studio Sea Station? Sea Station. To je dobro pitanje. Šta je ovo? Kaj su oni radili? Studio od B-Stationa. Kaj su oni Radili su stvarno. Šta su radili? Stvarno. Neki idol muški. Star Mood 2. Da, i sad ove sezone rade 2 animea. Čekaj, oni jaga Juru Ovaj drugi bi je zeleni. Ovo je na prvom. Vidite taj art, dakle ovo je tu lik u žutom s mačem jaše Mumin. Ili kaj je to već? Mislim da izgleda ko krava. Izgleda ko onaj, se sjećate onog crtića, onog animea koji je bio na našoj televiziji? Mumini. Izgleda ko Mumin. Pa da, pa Mumin. Mumin. Ti. Mumin je inače, ako se ne varam, finski. Finski, što je to anime? Ne, to ti je jedan od onih sranja koji je Heidi, po kome se vršava ovaj anime. World Life ti je to. To ti je, originalno ti to bio finski crtić. Ne, pa da, original je finski, ali onak toliki hit bio u Japanu da... Da, iz nekog razloga. Da, i uopće mi nije jasno zašto je to adaptirano kao anime, znači za djecu, kada u originalu su Mumini likovi koji su pijandure, koji se tuku i tak dalje. Mislim Vilma rekla. Ako Pingu može biti anime, može sve. Sve. Joj, čekaj, moram naći onu sliku gdje piše gdje je Pingu bio pa i dalje je na 10. mjestu i na dalje je. My Anime Misliš da nije? Misliš da nije? Dalje je tamo. Čekaj, na kojem mjestu Nova Gintama? Moramo vidjeti, imali ih prvih 5. Bože, opet svi Gintame. Makne se Gintama, previše je Gintama. Ma nemoj. Meni se baš Gintama sviđa, baš je volim gledat. Dakle, u top 10 imamo... 4 Gintame. Kako 4? Da, Gintama movie... 5 Gintama! 4. 1, 2... 4. A di je Pingu? Pingu je sad vjerojatno pao. Više nije u top 100. Ali čekaj, di mi imam onaj u chatu kaj sam tebi poslao, Jure, jesam li? Mislim da jesi, da, nekada, ali kažem, u jednom trenutku je bio na drugom mjestu. Da. U jednom kratkom blaženom trenutku. Pingu. Nut. Meni je najdrži valjda meme kaj ikad izašao iz animea. Onaj meme kao Meka ili španjolska rang lista likova iz Dragon Balla. I onaki na listi su Shaggy, ko zna ko nije, čekaj imam ga negdje saveanog. Dakle, lista je urnebes da čitati. Kao Shaggy Bianco, Ultra Instinct Shaggy je najjači trenutno, ako se ne varam. Niste vidjeli artwork, ajo. Za Ultra Instinct Shaggy-a jesam. Samo molim te dalje, please. Čekaj, imam ga tu negdje. Hitori no Shita The Outcast second season. Ima shit u imenu, tako da... Ajde, druga je sezona, pa idemo dalje. Who god? Precure! 15! Precure 5! Isuse, 15, šta? Kad je to dobilo fucking 15 sezona, šta? Svaku sezonu imamo jednu sezonu Precure. Pa Precure ti je Precure ima više od fucking Gintame. I od Gundama. Precure je na razini Sailor Moona u Japanu. Da, to znam. Stvarno. Da, to je popularnije s obzirom da ima 15 sezona. Pa iskreno čudo je da je toliko popularan. To me najviše iznenadilo. Ali samo u Japanu, van Japana 0 bodova.
O, vidi ovo, Idol Shit 7. Svake sezone morao biti barem 2 anime o idolima, to je jednostavno standard trenutni japanski. Prošlu sezonu Side M, to je ovu sezonu. Dobro, idemo dalje. Junji Ito. Idolish 7 je bilo dobro i Junji Ito. Junji Ito, jebote, ovo izgleda odurno. Junji Ito kaže. Ovo izgleda tako O Bože moj. odurno. To je ono što su ljudi mislili da niko nikad neće moći Pa nit adaptirati. neće, si vidio na šta to liči. A vidit ćemo. Ja ne Studio znam. D. Studio Dean, jebote, trailer izgleda kao da se onak... Ko da su u Flashu animirali still image, samo vukli po ekranu. Na to liči trailer. Gle, dok ne pogledamo, Direktor je neko ko ja ću ima svoju fucking sliku Čija na to vidi? Anichartu, nego ima neku anime žensku s velikim Gle, ja ću ostati To puno govori. optimističan, Vidi sve stvarno. dok ne vidim Vidi kako to jebeno izgleda. stvarno, šta je čovjek radio? Šta je čovjek ništa mi Slažem se, da. To bi mogla biti dobra komedija u svakom Koroko na Ko je, basket, Junji? storyboard. Da. O, pa izbacili su kaj će sve biti kaj će sve zapravo izaći van. Diabolic Lovers je direktirao. Šta da, čekaš, znamo epizode? Da, evo, piše kaj će sve biti. Flash Da, Color, Ovo su samo nabrojali sve. Biće, ha. da vidiš, Fragments of Horror knjiga, to će A adaptirati. mislim, definitivno, rekli su da će definitivno biti ona Snail Girl. A mislim, možeš pogledat sliku, jel? Vidiš Soichiro, Snail Girl. Joj, animacija izgleda. Da, animacija izgleda bajno, što ne. Pa animacija... Čak i izgleda ok, podsjeća me malo na onaj, kak se zove, Yamichi Bai. Iako bi ja bi iskreno umirao da su oni ovo tu pretvorili u neku parodiju Junji Itoa. Dakle da je ono, da je doslovno isto kao Junji Junji Ito Ito je priča parodija sve, sam ali da su sebi. ono cutie girls i cutie boys, da su ono moderni anime. Mislim da će to biti nenamjerna Da bi onak parodija. bilo veoma fucked up gledati, da se onak... Pa ja, Ovo, kao, ovo, ja kao veliki ljubitelj Tirali su tunel. ovo će biti novi Gyo. A? Ja, nadam se da neće. Ja kao veliki fan Junji Ito, stvarno se nadam da će ovo vajati. Ma, Evo, na Padaku sam bilo predavanje o horor Da. mangama i dobar dio vremena sam potrošio na Junji Ito. nema šta o čemu drugom pričat. Stvarno genijalan. Imaš ovo doslovno. Ko je to horror manga, ko je to? O čemu sam pričao? Pa, krenuo sam znači općenito malo o hororu, ali da vidimo prvo o Go Nagaiu, jer moramo pričati o Go Nagaiu ako pričamo o japanskim stripovima. Onda Kazuo Umezu, jer on je baš prvi počeo krenuti dobro sa tim hororima. Hideshi Hino, sličan stil, Junji Ito, spiritualni nastavak Kazuo Umeza. Onda malo Furui, zato što mi se jako sviđa njegov stil i crtanja i pisanja i svega, i tematika. Zatim malo Suehiro Maru, jer nijedna lista horora nije potpuna bez erotičnog i grotesknog. Onda, ko je još bio? Boran, možda se ti sjećaš? Ma joj, ja sam spavao. Zanimljivo bilo. Mislim, kad sam već 3 puta čuo istu prezentaciju. A dobro, ja redovito Mislim, slično. udruzi pričam o stvarima istima. Svaki Dobro, put, ali... mislim da je polako dosta Junji Ito. Dobro. Nikad nije dosta Junji Pa Ito. nikad nije dosta, ali ovo neće Da. dobra adaptacija opa. Ponestalo mi je nismo pesmom ono. prošli niti pola anime, a već pričamo 40 minuta, tako da. Pričali smo... Ne računajući onaj prije fucking Bender. Dobro, okej, idemo dalje onda. A Mislim, ovo može zaključit biti ćemo ono, gledati full Junji Ito, jer specijalna će to biti najbolja stvar sezone. tako da. Prelazimo na legit najbolju stvar sezone, Tagaki-san. Znači, Killing Bites. If Taj- you blush, you lose. Jel to you laugh you lose? Čemu? Living by this principle. Meni. To je njegov životni kod. Sad ću samo čekat da PewDiePie izbaci You Blush, You Lose video. Did you blush or did you lose? Ovo moglo biti dobro, ovo moglo biti tako dobro. Takagi Pa sam evo da je... Killing Bites. To je Ma, Pa Ovo ovi izgleda likovi. to Ovi stranje likovi. Tonarino Seki Kun, eto. Seki Kun je Loša shit, verzija. ovo je negdje 30 puta To je bolje od toga. Ovo izgleda kao... Ovo je puno svako lošija daleko verzija bolja od verzija Seki Kuna. Seki Kun je shit, zašto se Puno ništa... lošija verzija. Jeste li- Pogledao si jeste jednu li epizodu čitali Seki mangu? Kuna, pogledao si sve epizode Seki Kuna, zato je Seki Kun onak negledljiv meni. Ja sam 2 epizode pogledao i ne Ne, mogu dalje. baš suprotno. Svaka sezona je potpuno drugčija od prijašnje.
Nije, Ti nisi gledao ja sam pogledao 2 epizode i Je. nakon 2 epizode sam skupio svaki interes za Sekikuna. Ti si gledao. Ja sam pročito par chaptera ovoga Takagi-san, ovog Karakiri-Jozu no Takagi-san. I zar nije jeben? Pa jako zanimljiv, jako smiješan, ali svakako mogao bi ovo valjati kao u anime formatu. Oni se na kraju Ne, ožene, jel to da? si doslovno spin-off mangu ti je lik napravio, di su već oženjeni. Pa dobro, Da. znači da je to kraj To je mange. nastavak na mangu koji još nije gotov. Ali to je onak, to je onak negdje 2 put bolje nego ovaj normalno. A joj, pa to je isto kao što imaš na onaj, kak se to je, Barakamon, imaš Handakun mangu. Joj, to je užasno. Dakle, onak, pretvorio se nešto dobro u onak, kaj tipični high school anime. Ne, koliko je Barakamon dobar, toliko je Handakun usran. Da. To je definitivno jedna od najgorih stvari koje sam gledao prošle godine. To je prošle godine izlazila, evo. Jep. A Barakamon je tako dobra stvar, dakle. Dakle, jako je wholesome. Idemo na... Idemo dalje. Killing Blight. Dakle, Looney ove Tyson. Liden Films, oni su odgovorni za novi Berserk. Tako da ovo se može očekivati da će biti definitivno komedija sezone. Mislim, onak, kad sam gledao prije art i u mangi, šta je već, je manga? Da, izgledalo je onak cute dosta, ali sad Jel neko uopće gleda ne Berserk? izgleda tak. Ne. Ja sam gledao one isječke užasne animacije. Kuki je gledao. A to su svi vidjeli. Jer mi se doslovno nije, kad sam vidio prvu epizodu sam odustao. To je kad loše napraviš CGI. Trebali bi se na Diomedu gledat. Mislim, veći je problem to koji su konstantno uzimali neke čudne kadrove i stalno su rotirali tu scenu. Onak, bilo je negledljivo skoro. Zato što ima jako dobar CGI. Znate koji anime ima jako dobar Fino CGI? Uni. Guards O. Dobro, to je film. To je film istina, ali taj CGI je onako... Dobro, Da ima... kažeš Advent Children, ne? A tipa To je- Garo Ima dobro i Blame novi ima super CGI. Garo Nema. može iskoristiti. A, Ima, Dobro, jeba. CGI. Gantz ima milion puta bolji. Love Live ima Blame dobar is live. CGI. Blame is lako. Fate Zero ima Blame dobar je CGI. film, a ne zna niš bolji od bilo kojeg drugog Polygon Pictures Dobro, sranja. Fate Zero je imao budžet onak male države. Pa Nije nisam Dakle, baš ima veći siguran budžet nego zapravo. Sjeverna Koreja. Nije imao Ne, toliki budžet. Ne. Nije imao budžet toliki. Imao je osrednji budžet. Većina anima koje se proizvode nema baš toliki budžet, a i Fate Zero. To sam baš To gledao. sam već gledao. Ajmo da... A jesam, zato što se pričalo oko toga još kad je ovaj fucking Draconis mač srao Fate Zero. Dobro, nikog nije A to briga su- za Fate. Nikog nije briga za Fate. Dalje. Da, znam. Idemo na Studio Vita, tko je nešto Studio Koji va ame agari no yo ni. Od Studio Vita i rastavljene 45-godišnjem čovjeku i svojim mlađim sinu. Da. Da, to je onaj neki pedo Fate. Ne, nije, nego je o ženski koja se zaljubi u svojeg 45 godišnja. To kažem, da. Ali što točno Studio Vit ima da je toliko kvalitetno, osim što su animirali Shingeki no Kyojin i... Kabanere. A dobro, Treba ne. Mislim, Ova rinosera. Novu sezonu rade, anime sezone. Pa zapravo ako pogledate trailer za ovaj anime, izgleda jako lijepo. pa Pa sve sve izgleda od jako Vita lijepo, izgleda. oni su da radili nije- Rolling Girls Oni, a Rolling Girls Ono, nemam pojma o čem se radi, ali uvijek je izgledao lijepo. Da, Rolling Girls izgleda prekrasno. Rolling Napravili Girls je su anime Hal. godine. Oni su Koje također godine? radili novi Pokemon film. To Mhm. To rade sad, mislim. Nije izašlo to još. Je to ono gdje priča Pikachu? Pika pika. Ne. Mislim da ne, ovo je novi 2018. Aha. Još nije to izašlo. Jeste gledali Hal? Tiče Blaša Teš. Ja sam gledao Hal. Ja sam gledao Hal, Dobro, to je- okej. sranje. A je. To smo udrzi prikazivali, jesmo li Jure? Nije baš sad da bi rekao da je sranje. Ako se prikazivali, ja nisam tada bio. Taj pa plot twist prikazivali dođe smo. iz ničeg. Ima dobrih ideja možda, ali je ne. Pa, da.
Taj cijeli film je plot twist koji nije plot twist. Ali dobro, ajmo mi ono... Koji vame, Agari, no i oni. To smo prošli već, to Pa da, kažem. nebitno, idemo dalje. Samo će izgledat lijepo vjerojatno, ali ne znam, mene odbijat... Ne znam, Vid Studio ili njihovi svi anime su ili full ko Attack on Titan ili su nekakve forsane drame. Ne, ali oni uvijek Izuzev barem Rolling Girls. jako dobro adaptiraju se. Ja vam opet kažem da nije toliko bitan studio koliko bitan redatelj. Jako rijetko je bitan studio. Bitan je studio samo ako je taj studio KyoAni ili Chef. Trigger, ili Trigger. Al, ne, Čak samo... nije ni to, jer Trigger isto može napraviti nešto loše. Je, pa Trigger ima one glupi Hoće anime reći Ninja sa Slayer. super moćima. Kak se zove ono u srednjoj školi? Ninja Slayer. Ne, Ma nego nije When- Ninja Slayer, when- nije. Onaj Aha, Common mislim- Place, Battles, nešto. znam. Ma da, kao Common Place Battles in High School. Da, a meni je Ima to onako fora bio anime. Hino i to je Battle bilo. wa Niji Jokei no Nanakede. Da, neki čudni bio tamo. Da, ali ono, uopće ne liči kao da je njihov anime. To je Ali dosta... ne, ali... Da, recimo, Ja, znaš, uvijek možeš računat na dobru adaptaciju. Oni uglavnom adaptiraju, ne rade originale, kao što su ne, Trigger. pa što nije Kiznajver originalni. Pa nije, mislim da je većina njihovih stvari original bio. Origigi. Da, i osim toga Little Witch Akademija. Ne, pričam za Vit. Aha. Okej, mislim da smo na Triggeru. Kažem da ih ne možeš baš uspoređivat. Vit Studio Da, sa Vit Triggerom koji anime. rade uglavnom originalne, a Vit radi uglavnom E, bome adaptacije. dobro adaptira, ove sezone rade... Kuš dobro adaptiraju. Ove to je sezone mi- rade Ancient Magus Bride, doslovno neke stvari su onak ripane iz manga. Kuž, ako pa žele da jako ti pa se ne. adaptira omiljena manga, rađe bi da mi adaptira Vit nego Trigger. Ja Pa bi ne. zapravo obratno. Ja ne. Ja Ali- znači ne želim da manga bude, da adaptacija bude onako Isto, preslika direktno. dobro, da, u stvari To je nikad nije istina. dobro, to nikad nije dobro. Treba baciti nešto novo unutra, recimo. Ja ne želim da mi adaptira još. Zašto bi ostalo zašto Ja bi želim da ostalo se manga? ubrzo... Zašto uopće adaptirati? Treba sve biti originalno. Pa evo recimo, sad se opet se vratimo na onaj Project Itoh, kad smo gledali Harmony, jako smo puno puta primijetili da je ovo očito adaptacija knjige, jer je jako puno monologa, jako je puno trenutaka kada se ništa ne dešava, samo dva lika pričaju, ali to u knjizi funkcionira savršeno, dok u anime ipak moraš biti malo maštovitiji. Ima scena od 10 minuta kako se ona vozi kroz grad, a grad je samo... Izgleda kao je ljubičast, ne znam kako da opišem. Grad izgleda kao da onak neki penis izlaze van, samo to. Nije niš posebno. Dakle, grad nema nikakvi scenarij, sam je onak jednobojan sa nekim rupama po sebi i par onak zgrada. Znači, ako želiš adaptirati anime koji ima jako puno monologa i dijaloga, onda moraš biti kao Šeft, moraš biti lud. Onda napravim Monogatari. Tako je. Moraš biti ko Šeft, moraš biti lud. Znači, Monogatari su onako praktički samo dijalozi, a nikad ti nije dosadno gledati. I vizualno si onako zadovoljen. Zadovoljen. Dobro, idemo dalje. Koliko je kuno šugoš. Kokoš. To je jedan od onih originala od novog studija. Nije original. A ne, onda sam ja nešto krio sam, ja. Ovo Jure, ponestalo mi je 5 bombona. Kupi nove, kupi druge. Dobro, iko ima ništa za reći o koliko... To je studio nastavno i raspadom ovog Man Globa ili tak nešto. Aha. To je preuzeo kad smo već kod Ito Projecta. Da, vidim. Da, oni su preuzeli to, tad je nastao na studio. Dobro, ništa, idemo dalje. Mirano Kaikata. Ovaj glavni lik izgleda kao Jaden Yuki. Jaden Yuki. Da, ima kuriba za kosu. Ja. Jaden! Jaden! Najbolji Yu-Gi-Oh! 5Ds je bolji. Začepiroće je. Začuđujući jedini koji on ima najnormalniju frizuru od svih protagonista Yu-Gi-Oh! Sam se jak treba šišat. Jesi ikad igrali Yu-Gi-Oh? Ne, Roče, jesi li ikad igrao Yu-Gi-Oh? Igram ga 13 godina. Regionalni prvak Yu-Gi-Oh! Ne, što nije? Top 4 država. 4 država.
Ma joj, Yu-Gi-Oh je užasna igra. Katastrofa. Pa slažem se. Trebaš puno novca ubaciti da bi mogao igrati. A nije sad baš Magic. Ili biti dobar. Nije, pa ne znam kako da budem dobar sa svojim vampir dekom kad je star 15 godina. Ti imaš sad jeftinih dekova dobrih, ali dobro, ajde, nećemo sad o Yu-Gi-Oh! Dobro, šta nam je dalje? Mitsubishi Collapse. Sad dolazi moj hidden Sad dolazi Rok na svoje. Da, ovo izgleda tako dobro, ja ne Da, mogu. meni već na zeleno Ovo stavlja. Izgleda jako dobro. Neke trištore, štite neki park. Color Pa codane su su. Funibio, vjerojatno. I color codane su. Sve dobro. Imaš žutu, imaš crvenu, imaš... Štite park kao neki Crvena, plava, bože. lih. Meni oni se bore protiv policajca. Policajaca, da. Predobro. Da će Mad Bull! Med, pu. Šta je? Ajme, gle policajca. Pa to ti je ona scena iz Mad Bulla kada onu Kad žensku siluju siluju je troje u ljudi. parkiću. Aj, nemojte mi uništiti ovaj. Pa da, kada je siluju... Samo s druge Da, strane. kada je siluju u parkiću, onda on pusti da je siluju, da je može u zadnji čas spasiti, da ga ne mre tužit. Da. To. Vidiš, Osjeća- ovo ti je zapravo iz druge strane. Druga perspektiva. lijepo Ovo su izgleda, lolice lijepo koje su izgleda, silovane. onako zanimljiv dizajn. Od strane Mad Bulla. Prvi zeleni anime na čaštu za Meni je, sad. ne znam, treći. I Silverling. Ko je radio dizajn likova za ovo? Liko poznat baš ne. Izgleda mi poznato jako. Ali nije niko poznat radio dizajn likova, ne znam. No dobro, lijepo izgleda, slatko je. Si našao ko je radio dizajn? No, Neki ne tip ima. koji je samo to radio. Izgleda mi ko, možda za Kokoroko ne zapravo. Ne. Ma nije to Kokoroko ne. Meni ko ni Idol Master Cinderella. Dobro. Ne, koliko ja vidim taj lik nema Pa nikakve veze. nema ništa, da, pitam. Neko novi A znači. Mitsubishi. Ajoj. Ajmo na Merchant. Meće, ništa ne meće. Mećen. Ja neću. Mečen, to je, taj studio kad je to radio, je radio onaj, kak se zove, Seiko no Quasar. Hoods Bože moj. Entertainment. I Mysterious Girlfriend X. I Drifters. To je I dobro. Blast Ball. I Drifters, da, to je onak. I pola ostalo koji su radili su onak, Hentai. da. Meni se jako sviđa manga Mysterious Girlfriend X. Zato što u prvom svesku imaju četiri trenutka kada je crtež preko dvije stranice i ta 4 double spreada su onako prekrasna. Ja sam čuo da je mi... Siguran da nije zbog tog fetiša Jure nekog, da ti se sviđa. Ja volim, Male curice. ne, ja volim kojima koji ima jako detaljan crtež. Jel, znači... Prison School. Prison School nema baš detaljan, on ima realistično. Realističan. Ali recimo, Mysterious Girlfriend X-u imao te nekakve, u prvom svjetskom trenutka kada tip sanja i sanja tu djevojku i kad god je sanja oni su u tom nekakvom divovskom gradu. Znam, sjećam se iz Čara i anime, svega. to. Neke parade i to. Ti trenuci su prekrasni, baš onako prelijep crtež, to stvarno odlično izgleda. Kasnije nema tih crteža, cijelom ostatku mange, to mi je bilo krivo, ali taj početak jako zanimljiv. Ostalo jako mi se sviđa crtež u mangi, jer baš taj Ueshi Barichi ima jako zanimljiv stil crtanja. Čuo sam da je manga sama koktiz Totalni cocktease, totalni, znači cijelo vrijeme vičeš na njih da napokon nešto naprave i želiš da nešto a naprave, zapravo ali ništa ne dogodi. se ne dogodi, da, mislim da se Da, na kraju ipak to poljube, sam ne i- mogu se sjetiti To kraja. sam ja čuo. Ali da ne znate, treba zanimljivo. čitat nakon anime. Interesantno je. Ja sam pogledao anime. Dobro. Mečen. Ova Magic plavokosa Master, treba u prvom redu izgleda kao plavokosa Iori iz Idol Mastera, pa stavit ću žuto pa gledat ću par epizoda curi izgledaju cute. Sad mene zanima, što vi mislite ko je best girl to? Bijela kosa, crna koža. Ja sam isto Slažem želeo se. baš reći Black Chocolate. Dark skin, slažu se. Ova plavokosa Iori je second best onako za malo. Dobro da znam da razgovaram A sa i ova, kulture ovdje. ali pored dark skinova U uniformi, nekoj... a tam je negdje na trećem Neka mjestu, da, ruskinja, treće sigurno. mjesto zato što mi nije dovoljno cute, da je u uniformi i cute onda je bilo super. Onda bi bilo Ovo je best. malo dominantna previše, ne sviđa mi se to.
Ali ova Dark Skin je Pa top da, tier. da. A dobro nije top tier, ali je Najbolja ovdje, zbog nje. Ak 2 epizode ću pogledat. Ali ta kombinacija, onak, bijela kosa i Pa tako. da, ovak, kvaliteta. Ja sam upravo pročitao da je to o djevojkama iz bajki. Tipa djevojka sa šibicama i jedna od Djevojka ovih... sa Šibicama. Ko je djevojka sa šibicama? Suffering. Ovo je Fables! Ovo je Fables. Kaguya Hime... A onda je 100% ova napred, kad ima plavu kosu je vjerojatno Matovilka. Matovilka. Ili ti ga... Jer ima najdulju kosu. A ko je ova sa crnom kosom onda? Ne Snjeguljica. crnom, s bijelom kosom. Ko je s bijelom? Pa, Možda je to sa šibicama malo pregledano. Malo prega. Ne, možda je to nije bila kosa, možda je to kapa ona. Sad, evo ga. Ajmo PV pogledat. A, PV počne sa... Ali dobro, mislim, bajke su onako neke čudne. Privio počne sa golom curicom. Da, prvi počinje baš lijepo, sa golom curicom koja hvata knjigu. Evo, čekaj. Baš idem pogledat ko je kome. Jedna od njih, a ona je Maha Kali je ta ženska. Kogod da Maha Kali je, evo, možete googlati. Nek neko googla, ja snimam. Maha Kali je Božica rata. Ček, indijska. To je Hindu Božica vremena i smrti. Kali. Da, to je ona ženska koja ima krpetnu lubanja oko vratu. EP by the Swedish Extreme Metal Band je... Jedna od njih je ova tu napred, plavokosa je Artur. Arturija. Arturija. Zašto je kralj Artur uvijek cura? Japanski cura. I ona, znate ko je ona? Možda oni znaju nešto više od nas. Ko je ono? Ona u Odori je Rasputin. Rasputin, Rasputin. Tako da, evo. Joj, užas. Možemo preskočiti ovaj na nacu. Čekaj, opet. Opet neki Seven. Samo ovdje se sada spustim. Seven Heavenly Virtues. Samo iz ove male slike koja je tu kao za ta anime, ja vidim 2 cure sa riovskim sisama. Ja vidim 3. Samo. Jel trebaš nešto drugo vidjeti? Mala je slika, loša je rezolucija na ovom kamenu i... 1, 2, 3, 4, 5, evo. I ove dvije su flat. Je, fakat, ona na rubu ima toliko velike sise da zapravo izgleda... Da se ni ne kuži. Ja? To nešto krivo vidimo, sigurno ništa. Izgledaju ko ramena, bo. Ko ramena. Evo. Slika je liko ovdje ikad gledao one Queen's Da. Da. Ja sam uspješno ne pogledao taj anime. Ja sam uspio pogledati jednu epizodu i to je ono kad ona Bunny Girl puca kiselinu iz sisa. Ja se sjećam. Ali to nije... Pazite, znate ko je prvi pucao kiselinu iz sisa? Cutie Honey. Ne. Cutie Honey. Stvarno. Da, ako se ne vara, Cutie Honey je prva to radila. Ajme, užas. Ja sam pogledao negdje... To je Gona Guy je legenda. Niko prije njega nije bio toliko onako eksplicitan, toliko grozan, toliko... Ali Cutie Honey! Da, Cutie Honey. Jesi ti pogledao taj Cutie Honey? Mislim, to je izgleda onako... Wow. Ne. Cutie Honey je majka. Ako se ne varam, jedno smo u udruzi imali kao retro night kad smo puštali jedan anime iz 60-ih, jedan iz 70-ih, jedan iz 80-ih, jedan iz 90-ih. Iz 70-ih smo uzeli Cutie Honey. Jel' tako, Borna? Je, bilo je tako. Da, bio je, a kaj je bilo, 60-ih je bio Kimba. Kimba the White Line. Kimba. Joj, 80 su bile Dirty Pair, ali ne mogu se sjetiti šta je bilo 90. Dirty Pair, to trebam pogledati. Tako dobro izgleda. To je zajeben. Zanimljivo je. Šta smo mi bili za 90 uzeli? City Hunter. Da, pravo City. City Hunter manga i jebena. Sad... Pa nije loš niti Jackie Chanov film, mislim film je trash, žešći, ali je urnebesno smiješan. Zašto niste stavili Wicked City, haha. Gledali smo To smo gledali neki... To je kvalitet. Gledali smo Wicked City. To je jedan drugi tentacle rape. Zapravo, znate što... Evo, reci. Ne, reci šta je.
Ma ne, Weekend City, ja sam očekivao da će to biti trash pornografija. To je. Stvarno, išao sam s tim mindsetom da će to biti nešto jako loše i onako bezobrazno, grozno i golotinja i ubijanje i sve. Na kraju se ispostavilo da je taj film jako dobar zapravo. Pa dobar je film, Meni a se jako ono, svidio. trećina filma je tentacle rape, budimo realni. Ali ništa nije bez veze, što je najbolje. Sad taj seks, sve to ludo, to ništa nije bez veze, sve ima neki smisao. Toliko daleko baš neću ići, da kažem da... Ali stvarno ima. Znači čak i ona scena na početku što izgleda nas totalno random, kada neki demonski žena pauk ima seks s njim i ukrade mu spermu, zašto Boga. I to na kraju sve objasni zašto je to napravila. Ona scena u sredini di velike kurac čudovište ovu demonsku trebu uhvati i siluje ju. I onda ona ga sa svojim vagina juices rastopi, to jest eksplodira čudovište zbog njezinih vaginskih moći. I sad mi... Ja sam se isključio onak na 5 sekundi i... Kaj se događa? Dobro da je Ništa bitno, ajmo dalje. Ajmo dalje. Nanatsuno Taizai druga sezona, idemo dalje. Overlord druga sezona, idemo dalje. Overlord, čekaj, mogu sam nešto da kažem Overlord. Ova slika izgleda kao onaj meme iz 2006. kad su imali one black rubove. Meni izgleda kao cover od Avenged Sevenfold albuma. Izgleda kao Brook iz One Piece. Slako Brook! Ko Brook iz One Piece, dimno je kosa. Pa ispod kapuljače naravno. A zato nosi kapuljaču. But I'm already dead. Tako... Dosta One Piece, slušamo njemu s 24 sata dnevno. Neko ne voli One Piece! Pa šta, ja ne volim One Piece. Sad će se Kuki pojaviti čim je neko rekao da One Piece ne valja. Samo će se pojaviti od nekog. Ja sam fasciniran One Piece-om što je toliki fenomen, ali manga kao tako mi je okej. Maksimalno okej, uglavnom nisam toliko impresioniran lud za njom. Ja sam se sad kad upao. Fenomen taj je. Ja sam se sad u tjedan dana kad upao i meni onako okej, dobro. Naravno ću si reći da je dobra kad si pročitao 700 chaptera u 2 dana. Pa dobra, 8 sam i dao. Neću sad bit kuki da to je 10. Pop Team Epic. Pop Team u Epiku. To će onak bit... To bi trebalo biti. To bi trebalo Best biti. Girl. Oh. Best Girl, pogledaj, evo tu žensku svaku basit. Popoku je Best Girl. Ne znam koja je bolja, ova tu visoka ili ova druga sa strane. Jedna je kako je jedna Popoku, a druga je Pipim. Da. Pa piše Popoku i Pipim. Popoku je ova dugačka. Ne, Popoku je ova manja, Aha, short, Pipim da, je Pipim je dugačka. Popipim ime. Znači, to radi isti studio koji radi Ninja Batman. Ninja. Versatile. Može onda i crossover neki Ninja Batman i Pop Team. Kaj se vama ne sviđa ideja Ninja Batmana? Ne sviđa mi se to izgleda za jako zanimljivo. Ne sviđa mi se eksekucija, to mi se ne sviđa. Ne, meni se ne sviđa što je Batman, lako što je Ninja. Mene CGI triggera. Mene triggera jako ružni CGI. Meni zato samuraja, ne Ninja. Mene triggera što sakate Batmana, zapravo. Popoku. Kaj sakati, pa Batman je samog sebe osakatio sa zadnjih par filmova. Dobro, mislim, to je DC je samog sebe osakatio. Schumacher je već ga osakatio. Zadnjih 10 godina sam sakač. A Schumacher je prije 20 godina napravio Batmana i Robina i Schumacher. onog drugog. Forever. Ima još jedan anime sa ramenom u imenu. Ramen, Besuki, Kozubasa... A ova je actually o ramenu, stvarno je. Da. Neki dan sam probao ramen na adventu, jako je fini bio. Mi jedemo ramen svaki dan. Ovo je anime za nas, jebote mi živimo pokraj Asian Store. Ramen je, mislim 50 kuna da je bio. A mislim da je ovo baš bio legit ramen, ne onak cup noodles. Cup noodles. Instant noodles. Pa da, ramen. Ili instant. Ramen. Nije bio instant, sve su lijepo tamo složili, pred očima slože, jel? Pred očima otvore vrećicu, izvade kutiju pašte, stave u toplo vodu i zamiješaju
okus u čašici malo i prije što stave zajedno sve predoći. A dobro. Dakle, ovo je crtić o curama koje rade ramen. Zeleno, to se gleda. Znači, ako ste živjeli ispod kamena i niste nikad vidjeli Erinine sise, možete i ovo vidjeti. I biti razočarani, vratiti se na Erinine sise. Tako da, ajmo dalje. Šta je ovo? Sangatsu no Lion sa lojtricama. No Oshigoto. To je nešto Shogiju. Pa, kažem. Shogiju, da. Postoji tako mnogo animea o Shogiju. Pa samo jedan o Go. Samo jedan anime o Go, a Go je toliko bolje. Pa kad je Go kineski bullshit, Japanci moraju svoje promovirati. Pa evo, jel zna neko, svi znamo za jedan anime o Go, Hikaru no Go, ali koji je drugi? Jel ima jedan drugi anime o Go? Šta nije ono smeće, šta igraju u onom smeću od autora ovog Kaijija? Šta tamo igraju? To je Mahjong. Mahjong. Je to istina da tamo već 10 godina jedan meč izlaze onak... To je nedavno završilo. Sam čuo, to je 10 godina izlazio onako chapteri redovito koji su pratili jedan jebeni meč, ali tako neki kurac je bilo. Da, tako nešto. Ali to je, kažem, nedavno je to završilo. Taj meč, ne manga. Da. Evo ga, sad će sljedeći 20 godina. Čekaj, zapravo bi manga trebalo uskoro završiti. Mahjong još, to Mahjongom još nije završio. Ne! Akagi, da. Ok, ajmo dalje. Ovo je ono smeće iz Shonen Jumpa, druga sezona kog boli kurac. I to ima negdje onak 100 epizoda. To je bilo da short neki, onak 5 minuta. Ovo izgleda je fucking gay, ajmo dalje. Period! Studio Pierrot. Šta, ovo sljedeće nema ni studio, ni opis. A ovo iduće je vjerojatno po nekoj mobile card gameu napravljeno, viš da drži lik kartu u ruci, roboti, vlakovi neki u pozadini, kaj postaju meke. Ali pa to je o vlakovima kaj postaju roboti. Vidi ovo, slow start, ovo je o autističnim curicama i to je zapravo kritika ljudi koji gledaju anime o autističnim curicama. Šta nije to kritika na 3-page rule? Kritika Biblije. Kritika Biblije. Čekaj, ova godinu dana zakasnije. Da. Ha, godinu dana kasnije krenu. Doji no Miko, šta su ovo? Miko. Slatke curice koje tuku demone. Crvene. Sure, why not? Original. Jako. Okay. Yay. Since ancient times, shrine maidens' swords have been exercising Aratama. Jokaj. To je. Nego, dečki. Anime godine. Dečki, sad zašutite sekundu i pročitajte opis sljedećeg anime. Zašutili smo. Pročitajte opis sljedećeg. Wow, čekaj, šta si postigao ovdje? Pitanje je teško. To se još nije dogodilo. Pa ovo je legitimna kvaliteta. Ovo izgleda kao Fire Punch. Ovo izgleda bolje od Fire Puncha. Ovo izgleda jebeno. Ovo izgleda fenomenalno. Ovo jako gledam. I Madhouse. Da, Madhouse Original, vidite jebenicu. Vidim jebeni brod. Pogledaj kak izgleda redateljica. Vidi jebeni brod. Da vidimo trailer. Trailer izgleda super, animacija izgleda. Pogledaj kak izgleda redateljica, to je najbolje. Ohoho, ovo redateljica izgleda ses. Ajmo to napraviti dobi uvjet, kako izgleda. Režirala je Hana Yamata. To je bilo cute. A 100% će biti neki bullshit kako je njihov san otići do južnog pola. Pa hoće. Daš, što je sa tim malim curicama koji uvijek imaju onako čudne snove? Tipa, jesi gledao Shirobako? Da će umjeti onako hipotermije ili nečega. Shirobako je dobar, ali imaš tu grupu curica, njihov životni san je napraviti anime. Pa da. Dakle, ova jedna želi, i tu u različitim ova jedna želi davati glas, ova jedna želi crtati, ova jedna želi biti producer. Jo, a to je ono kada ih udari onak stvarnost kasnije. Da, ovak 3 sekunde nakon što su sve vesele, završile osnovno, one će sad napraviti anime. 3-4 sat! I onda ovak time skip.
okrutne stvarno. A dobro, to je za razliku od ovog, to je onak dobar, to niko nije neki bullshit kao ide oni stvari svoje strani sviga magično stvare. Ovo je Pa dobro, i oni cute su ga ovoga. ostvarili, ali nema veze, mislim, Shirobako... Dobro, ali znaš ono, prikazano je ono, kako su ga ostvarili, ne sada da je onak cijelo vrijeme sve bilo lijepo, da je se išlo laganini, da je ono sve kaj se dogodilo bila neka glupost. Tipo onak, kao svaki drugi sportski anime. Kao da, naš san je biti prvak u nemam pojma nogometu u Japanu, došao je malo jači tim, razbio ih je. Dakle, doslovno, mislim da svaki sportski anime, dakle da ga nisam gledao mogu ti reći u čemu je. Točno ti mogu reći kako je napravio. Možeš reći o čemu je Girls and Panzer, a? Da, znaš što ti je to ti je film identičan kao Letter to Momo. Da. To ti je inner joke jer smo mi umjesto Letter to Momo, zato nije bilo Jure i došlo je nas samo 3 na udrugu, 4 i onda smo odlučili gledati Girls and Panzer film. Pa kvaliteta. Letter to Momo je dobar. Ali Girls and Panzer je bolji. Šta je god Letter to Momo nije dobro kao Girls and Panzer, ne mre biti. Girls and Panzer je legitimno. Okej, što je sljedeće? Violet Evergarden. Pa ono, samo anime godine. U ovome su mi pričali da bi isto moglo biti onak i jebeno. I ovo je navodno, neko mi priča da je ovo bazirano po nekom romanu. Lagano bazirano po nekom engleskom romanu. To ne znam. A isto koliko je Emperor of Corpse baziran na ono Sherlock Holmesu. Evo, ja ne znam, ja mislim da će biti loš anime, zato jer evo na Anichartu vidim da je već jedna osoba dropala, anime nije počeo ni izlaziti. Ta jedna osoba zna. Pa očigledno zna A kad je njih vidio. 100 sam već gledao. A Ne znam, ova ženska izgleda kao da je Space the Night, what the fuck. Ak, meni... Da, izgleda kao je Saber. Rock se po tome izvrkava od kad je prvi put najavljeno. Pa Kyoani, pa zato i kažem za se. Ruke, okej, to mi sviđa. Znači, Kyoani je počeo raditi odrasle žene, ajde. Ja ću pogledat, Kako? ja ću pogledat 3 epizode, ali ne vjerujem da će biti Koliko ništa nisko više. su pali? Ne, gledaj, Kyoani odrasta sa svojom publikom. Sada više nisu pubertetlije, nego su sada već mladi muškarci, molim lijepo. Šta će početi raditi Joss? Ja čekam da počnu milfare raditi. Onda ćeš početi gledat Kyoani. Onda ću gledat anime. Wow, idući anime. I ova muši pedal. Tako ne odrastu sa svom publikom. Kako mi je Zaki dan danas radi filmove za djecu, a ima onako 190 godina? Zato što ti on prešao krug elitizma, pa evo da se vratio na dijete. Da, baš to. Kad je on bio elitist? On kad je izjavio onu poznatu rečenicu anime is over. Nego anime was a mistake. Kao da je sve smeće sada. Ajoj. Isuse, ali ovaj Kyoani izgleda trailer. Svaki Kyoani trailer tak izgleda. Tak izgleda. Ako Kyoani išta zna, onda je to lijepo animirati. Dobro, ajde, idemo dalje. Dalje Jova muši pedal. 4. sezona, ali neko govori o prve 3? Ja sam pogledao. Ja sam čitao mangu. Anime je užas, manga je isto smeće, ali budući da ja kao vozim bicikl stalno, onda mi je bilo onako idem pročitati ovo. I shvatio sam koliko onako ovdje ima bullshita jer se bicikl ne vozi tako na daleke rute nimalo. Ali nema veze. Klasični sportski anime, ne ono, ako to pratiš. Meni je to više to zato jer uživam u sports animeima iz nekog razloga. Ja sam shvatio da su meni isto to jedan onak dražih žanrova i trenutno mi je onak top Haikyuu. Pa ne, onak nemam nijedan koji zapravo mislim da je baš super dobar, ali uglavnom su bi više manje svi zabavni. Jedino mi će biti iritantno kada imaju forsani neki fucking yaoi i te nekakve... Ali mi je, dakle što se tiče anime, me definitivno Haikyuu onako, to definitivno da. Dakle... Ping Pong, Haikyuu i Girls and Panzer su 3 najbolja sportska anime. Ima tu. Što se tiče mange ima još ono iShield 21 kao onako, wow. Ima Vana. Da, je li iko gledao iShield anime? Ja sam gledao. To je američki nogomet. Čuo sam da je
dosta drugačiji od mange. A mislim kasnije postane drugačiji. U početku ti dosta ti prati, dakle do pola negdje prati, doslovno negdje do 150. chaptera i onda odjednom prestane. Glavni zadnji ali nije loš. Ima vjerojatno jedan od najhype onih, znaš ono kad krene muzika, team song od glavnog lika. Ajme, kako je to dobra pjesma. Ima li dobru muziku kao Lu Over the Wall? Nema. Kao Pink Pong. Ajmo šuhornat Lu Over the Wall u svaku rečenicu. Čekaj, vi niste gledali zapravo dobre sport sami. Pogledali smo ga u Majbo! To nije anime, to je manga i to je jebena manga. To je objektivno će biti... To je najbolja sports manga koju sam... Jedan dan kad dobi jebeni anime, jebeš Cage-a. Cage, My Ball je druga razina. Ja zapravo nisam gledao sportskih animea. Nekako... Ne, najbolji mi je Cage zapravo sports anime. Kakav Haikyuu, Cage je... The shit. Battle Babylon. Ja znam da je prvi koji sam ja gledao bio Captain Tsubasa. Klasik. Cross Game. Cross Game je super, bar manga. To ti isto baseball. Ne, pa meni je iskreno najdrži onaj, kako se zove, je li One Out? One Out, da, to sam gledao u 2 dana sam pogledao, mislim. To sam pogledao. To je od autora Glider Game-a. Da, ja sam to nedavno shvatio, bio sam onak, ajme, vidi se. Ja sam to išao zbog ja sam prvo Glider Game pročitao, onda sam One Out. To je mu skinuto na kompjuteru već jedno 4 godine. Da, ali Liar Game je tako dobar, dakle... Dobar je. Da izgleda ljepše bi bio super, da, mislim, ja doslovno želim da bude animiran onaj, dakle, da je zadnja igra koju animiraju onaj... Stolice. Contraband. Do Contrabanda definitivno i stolice bih htio vidjeti. Ja bih stolice. Nakon toga ne želim dalje, to mi nije toliko bitno, ali stolice... Dobro, zadnja igra nije nešto onim nekim pucanjima. Ma da, ali Contraband je definitivno i... To ono na Airplane-u, aerodromu, da, to je super. Da, kad je Yokoja bio glavni negativac u... Ali da One Out nema prevedeno ono što je animirano, to uopće nema prevedeno na internetu, ja nisam ovaj način. Ja sam čitao, dođem do tog dijela, nema. I onda sam moraš gledati anime i onda nastavi čitati. Ali dobro. Znači moram čitati Liar Game, okej. Definitivno, dakle fenomenalno je. Dakle, ima ponekad, imaš zidove teksta i ponekad ono ne smiješ ono preskakat, brzo čitati, baš moraš čitati. Ali je uzimao pola godine hiatus sam da smisli cijeli ark, onak, igru to. Ali neke od tih igra su fenomenalne, baš su ono... Neke, jel? To je nešto kao Death Note samo bez cijele drame ove glupe, jel? Nije ko Death Note, nije, nego više to ti je jedan od onih mangi tipa As the Gods Will, Kami-sama, znaš ono, gdje svako drugi umire, svaka druga osoba umire, samo što ovdje ne umiru, nego završavaju sve većim dugu. Dakle da, zapravo Kaiji. Ultimate Gambler. Ma jeste vi plebovi čuli za najbolji sport anime, a šito ne go. Znači... To dobiva u Spring anime. Nastavak, da. Domagoj, moramo činovat jutarnje Srbe. Megalobox. Sad sljedeći anime je... Evo, Yuri Camp. Dragi vi, novodošljaci, da... Strokutom, iluminatima. Da vas uputim u jednu vječnu... To je planina. Znači, slatke curce koje imaju san otići na kampirac. Ne, pazi, moram vas uputiti sa jednom tradicijom. Tako, jak mi imamo, izmislili smo ja i Domagoj novi način ocjenjivanja kvalitete mange. Koji vam se... Znači tradicija, izmislili ste novi način. Pa da, to smo tradicija, ali smo izmislili način pred godinu dana, pa je postala tradicija. Ja i Domagoj. Uglavnom. Pa da, kako Domagoj i ja. Ne, ja i Domagoj, ja sam važniji. Da, Magare sam prvo mjesto, jel da? Magare. Uglavnom, jebeš 3 epizod test, jebeš 3 chapter test, 3 page test je budućnost. Pogledaš prve 3 stranice mange i vidiš da li će biti dobar. I da vam kažem, Yuri Camp je prošao to među prvima. I zato je to onak kvalitetno. Prve 3 stranice. Da, prve 3 stranice mange. Imamo onak listu stvari koje su prošle taj test. Ali to
Tako smo MyBall našli. smo otkrili tako. Znači prva stranica je color page kako se žvali. Onda šta, Glempnir smo našli. Glempnir jak... Pa ovo zapravo, ja gledam trailer, ovo izgleda onak jako wholesome. Da, jako. Kao neki onaj scenery porn. Da. Ja mislim da ne bi, ali oni se onak idu na okolo, kampiraju, voje se bicikla. Tu rade neke čudne frizurice na 0.56. Izgleda će biti tak, baš lijepo za gledat. Biće rat između onog prošlog anime, da idu na južni pol i ovoga, mislim. Šta za anime sezone? Ne, to kao neki rivali su mi izgledaju. Čovječe, pa Pingu se nastavlja u zimsku sezonu. Pa da. Pingu će do kraja života ići. Dobro, ajde. I zadnji anime nam je... Treća sezona Kubolikurac. Nikog nije nego šta se nastavlja? Nastavlja se Trigatsu no Lion druga sezona, Black Clover, Des Ire Garu... Neki kurac što ne znam šta. Dies Irae, super visual novel. Ali je usran anime. Heil Hitler. Zapravo nas nije briga šta je ostalo od prošle sezone. Trebamo pogledat koji filmovi izlaze, trebamo pogledat koji cijali izlaze. Kao na primjer... Ja nisam toliko za filmove koliko sam za ove, zato što je među ovima... Na primjer... Devilman Crybaby. Chunibyo film. Vidi ga, ja kažem nešto super, on ode na Chunibyo. Chunibyo je bolje. Chunibyo. Mazinger Z. Kyoani, znači da je bolje. Mazinger Z. Mazinger dobiva... ne. Ovo ćemo gledati. To je CGI. Koji Mazinger? Da, movie. Ova The Beginning od Netflixa. Kako se ono zove zlikovac u ovome, Mazingeru? Ne znam. Jesi ko sjeća? Ima jako onak ime iz pakla. Dr. Hell. Da. Ne znam, meni je jedina stvar u Mazingeru serijalu koji sam nikad gledao je bio onaj Mazin Kaiser OVA. I samo zato jer sam jebeni soundtrack čuo i rekao ovo zvuči jebeno metal, ovo ću pogledat. Ak cijelo vrijeme nabija metal. Evo ga, zašto si plebina, čitaj, ne gledaj Mazinger. A, si ti vidio kak Mazin Kaiser izgleda? Nije bitno, čitaj, samo plebovi gledaju. Mazin Kaiser izgleda. Jel valja išta ova, hoće li valjati išta ovaj B, The Beginning? Ne, ja znam da će Chunibyo valjat. Mislim, jedino što znam je to što je Netflixa sourceno, tako da, ne vidim. No dobro, Netflix samo baca pare i stvari nastaju iz ničega, mislim, Netflix se uopće ne miješa u samu produkciju, jel? Sad će imat problema. Netflix će sad imat problema kad su makli net neutrality. Ne bi trebao odmah. A zato što ti sad mogu firme koje su provideri interneta reći na koje stranice smiješ ići, na koje ne smiješ. Doslovno ti mogu blokirati onako source of porn ili anime. Da, ali ti nisu dovoljno glupe da odmah to naprave. Pa... Zato će ih masakrirati internet čim to naprave, tako da... Kad si ti došao tu? On je cijelo vrijeme. Sam ne priča na mobitel. Ona sluša non stop. Gle, ja već 11 godina gledam crtiće i nekoć je bilo puno lakše ih gledat, pa je postalo sve teže, pa teže. Navodno je svake godine sve teže gledati anime, jel? Sljedeće godine imat ćemo taj net neutrality i takve stvari. Kako misliš sve je teže? Došao je Horrible Subs i doslovno sve onak izbacio. Ne, Horrible Subs ne izbacuje ništa. Horrible Subs krade sa Crunchyrolla. Da, doslovno. Da, ali to je dobro, to je ono što mi se sviđa kod njih, jer to je najslužbeniji mogući prijevodi kakve možeš imati. Najtočniji, najmanje bullshita ima u njima. Iskreno meni nedostaju oni, kak se zove, translator notovi. GG oni su trollali uvijek. GG, call me. Onog trenutka kad GG krene trollati anime, znaš da anime ne valja. Tipa, u Code Geassu su imali onu poznatu kao kad igraju šah ovi dvoje i onda napravi neki totalno ilegalni potez i onda su ovi naprimali cijeli zid teksta kao translation notes koji objašnjavao kako je to ilegalan potez, zašto, šta to znači. I onda premotaj
puno godina kasnije, gledam anime koji zove Kamfer, ne pitajte me zašto sam to išao Ha, gledati. to je ono sa Znači si to bubama. I u jednom trenutku cura upire pištolj u drugu curu i kaže game over i doslovno su krenuli oni translation notovi kako je ova napravio ilegalni potez kao ups, krivi anime. U tom trenutku sam ugasio epizodu i prestao gledati taj anime. Jesi igdje mogli dalje nabaviti njihovi subovi? Pa, s obzirom da je ja crknuo, Pa nije nazad. znam, nazad je, ali da, nema ali- puno stvari ali- stvari. Ja znam ima cijeli Nja je sad backlog. bazira na tome da stari useri zapravo stavljaju stvari. Ha. Kužiš, Da. nisu oni obnovili svoj database, oni nikad nisu dobili nazad sve što su imali. Da, ovo su doslovno sve nanovo stavljeno, sve nanovo stavljeno. Sad, Znači, možda, a pitanje ne, je koliko je možda stvari će, stavljeno. možda ima na Baki jedino. Da je neko... Da, to sam baš ja želio ići pogledati. A Baka BT uvijek čuva najbolju kvalitetu svih stvari koje čuva, tako da GG sigurno nije među njima ako ima ih. Možda ima. Znam da ima onak 3-4 verzije, ako se dovoljno razlikuju ih ostave. Ali ih ne stavljaju pod frilić. Pa, da, nekako da, ne znam. Malo je nezgodno postalo doći do starih stvari. Recimo, manga je postalo sve teže čitati kroz par godina otkako su manga traders prestali postojati. A i kad hvataju po Japanu ove što uploadaju i po Kini. Da. Recimo, manga traders je bio super jer si mogao, ove stare stvari si uvijek mogu naći tamo i skinuti i čitati. Nakon, želiš skinuti cijeli Air Gear, nema problema, par klikova imaš cijeli Air Gear. Kvaliteta. To je, Tako nešto. to kaj su ih ulovili, to je bilo sigurno problem. Zato što su ulovili, to jest tipka je provajdao manga streamu, prevoditeljima, Da. One Piece i sve ove to jest Shonen Jump im je doslovno skenirao i je rekao da više ne može, da mu je ono previše su mu za vratom i da ne želi riskirat više, da. I onda zato su sad počeli izbacivati petkom, a ne četvrtkom ili srijedom kad su prije. Evo, i našao sam GG fan subove na Anime Suki. Eto, očito se negdje još uvijek može naći. Ali nemaju sve, imaju od 2008. pa nadalje šta su prevodili. Ništa, ja ću se sad pokupiti, ja bi trebao ići učit. Mi smo Sad ćemo, gotovi. ja mislim, i završiti, tako da. Ajde. A nismo dovoljno nahvalili Devilman Crybaby. Šta imaš nahvaliti? Pa nismo ga još ni gledali, tako da. Da, istina, Ajmo. da. Ali iz trailera izgleda impresivno. Ali evo, još samo 19 dana do njega. 18 dana, 15 sati i 19 minuta. Da. Ja čak nisam niti na anime listu, ja sam to bez veze rekao. Već u glavi broj, znam. Da, znam, to sam si znam da je 5. danas 17. tako da ono. Dobro, Ja, znači djeco, možemo se pozdraviti sama. Dame i gospodo, gotova još jedna epizoda. Hvala Tako Bogu, podcast. bilo je vrijeme. Napokon. Ja sam Ja umoran, isto. laku noć. Oja su mi. Ništa, Ajde. nadam se da će nas imat ponovo kad pobjedimo za 2 godine na kvizu ponovo. Može. E pa mogli biste vi sljedeće godine imati kao... Ko Da, pobjedi na našem da- kvizu može biti kod Pleptakova gost. Ko pobjedi na našem kvizu, Ili može nas možemo- imati u ili podcastu. možemo mi- Ako iznajmljujete se. Ili možemo mi napraviti svoj podcast koji će biti bolji i više ljudi nas neće slušati. Imat će hookers i blackjack. Puno sreće. Zvuči u redu. Dobro, ništa, dragi Ichidanovci, Ništa, bilo nam je zabavno, uživajte i Hvala vam. sve opet. Očekujemo naravno link kada ovo izađe da možemo pogledati. Mi očekujemo promociju, onako. Ako bude slučaj. Ako bude u idućih mjesec Ne, dana. ne, Pa to A zahtijeva znači, editor. nema veze. Bit će. sutra Ne, ujutro. viće, nije cookie. Da, Nije to. ne edita kuki, hvala Bogu. Dobro, ništa. Evo ga, ništa ne radi, tako da sam to će raditi. Kako ništa ne radi, vidiš da je pročitao, mora One Piece pročitati cijeli. Ništa, Ajde, ja ajde. idem. Pozdrav. Vidimo se dečki. Ajde, čao. Pozdrav, laku noć. Pozdrav, ljudi.